tu amo. Lewa se malian tu leva o wanti yan lua se fulu male lua midu te te ai se fulu male lua le ria woli o le so lua le so momua le di masino lo na fa le masino a perila lua afe lua lima fi fila nga fa talo fa tu ila mai mo la fa funga nga tu no monte malawa fa le finga wenga tono PCDC tono company so se tu o lo e ma futo mai ai ma lo le so fu maruia ma le langi ma talo sia o manuia o emasio ai ngai le rei fo i vai so fo le rei masi na fo e pe ona tanto lia ya o mai o se ile tanto fa polo ma le tanto fa sangi le matai ya na me o mai tanto te ai pe o sa ni le sumala o ya to vin men ile tai ona la polo kalambe le manu o le tai o le radio samo e va before ia le tringa ya te ala wa etu antu ya wa fo le tap dai no le zumba mo ila to mo mia le au nanga ya ya ona ia inga fa bito o le mo tanto ma tai le to ona fonga mo e po se manu si o le July 5 le fia na nei ma lo le fio le faiva ma lo fo ile tawa tai ya o mai fo ile taimi fenga ile to ba vai inga o fainga ma lo longa mai nga wenga sa fi tai tunga ye lo to pa ia ma lo to manu mai le tai o le la si o le fo i ste me le i mama wantu ya me se fo ya o disi dai mai ai le afols fulmale lua ya o isi le kwanta le tasi ya o isi fo tanto le down le tasi ya e lo ngo fiel supervisor po le boss la to ya po le ia le temi avela na ia smoko ia po la lunch ya kama vo nga fa mai oi ya fo i mai na ia le o pai alu la fai ya o mane la fai alu ko eri ki kaka an ma fo supervisor e afua o ko ga suli ma mi ke o ko wa fa popo uma ko kai mi ngai mawelo kai mano e fa tango te mai lo to so fu il de yas o e mai to wina lo amatana tau fa man mo fo i winga o le ta o le tala na o le tau e pe o le ta o mai le divine o la wo fenga ele tu fo i ma fo fonga o le nei ya su lua ya tonga ona i tula ona amatalia le o le porkala me fo ia fana limas fulu tu sanga talu ona fa vaina ia le polyfest lua afe lua limas fulu tu sanga le fa na tu inel so la sona file no mo ile vado entelo do anto ile sunga ile fa ton sili e le sunga ia se yuli ya befo ia le tolinga ia le mo o ia le ana te fa tu taya ia le tanto no fonga le fa ia fa fianga le ngati le talanga a lo mata mafana u Samoa ya ole tulanga pe sound ina ole sole na amutali ai pe mala vole no foi le sole avole filo inga ya la so anta ya tu vanga tu talanga ya na ya lo fo i manai fa na u te lo fo na wale leva na tapena ye ya tato matua to ai fo i ma a inga tas ya o sta sine fa mo ole ma tangofi e fa le ya so le fa tino inai e po ai lava na ya lo fa na le usa ni antu mole te vanga le so anda mo le stofi ya tanto le am tampo ai mo tanto le am mai mo se le tu wala lo ale be fo no fa tu le so nafi ya manta no nofo manta no nofo e pe yo le tampo inga le fe po o alo fa iva lo na tali le antiongi ya wala dai no le au pautam le au le dai ia tanto maupele to vai tu uranga wenga fa masino la tu te fa tino ia le la tu mata fa yoi ia e ye fu ia wala me fa yona ave yo tanto firanga no pe fa ye la se tulanga o naite la ngona e te tawona fa sa ia ma wala fu ina e te tawona tanto ia ia ona e te sila fia le ia a fa te anu sa o i lunga o la o Facebook o lo no wing ia e te lelo na afia e le nganta ia te oe ia o si o ainga ia wa matanola na faali ia firanga lo tangata lau te
ia ua te lea tu lo i tua ma le tātou taupu. Ai a tātou ia lau mea. O lono winga, e fōra mea na tātou. O i le winga o le whaamtalanga. E le asa se whaiva ma se mau. E le misi foi se tausanga. Ia ma se whaitionga mani upu ma le tala. E hanginga i lunga o mene i o penga ta whailang. Ia na o na tu alala o tu pia whapena. E pule stafu de i le la o lona sa. Iai lon la ni a fianga ian te oi. Ma lau a inga. Ia. O le alar ka ko mea o le am whainto e whai o na umasa ali puwai. Ia e tanti hantu ia o taf. Ia e leo ai lau anto pona na le anu oi. I le tausanga na seim vaya today. O le nau mai tauina. E lua vanga de iai. E iei le aso na wha timu wai. Ia e fo le aso na matua susulu mātango fia ave o le la. O le tala lena mga mai nafi mo le Polyfest. A whai e wha tauina pepa mata fo i le tātou le au mai mo matua. Whanauma ainga. Tango fie pa whaatau online. I lunga o le penga te whailangi nā le Polyfest. asppolyfest.co.nz. E ona iei lunga i nā le awalam whiona. Whaatawina i an tātou pepa mata po pepa ulfale. E iei le pepa mo le wha so e tolus futala. Aso tektas ia nai pa u online. Fitu tāla limas fut. Ai a wha pe fuile li te fia tui o le kiu. Yo na fu i tele le cash i ente oi. Ia va ai fa le leile sunscreen. O le meanga. Kelde yu kon makongu usot. E fa mai tanto i nisi o ten. Fa mai ke fia para. Le me fa i fuanga mi kokin. Ai vai fuila. O le au ngā le sunscreen. E pui ei oi maa mai tanto uma. Mai le maa losi o ave o le la. E wa le mena le o toi le asolona. Lua asolona tolu. Wa makanga wa kwe kau lono. O le ia le lanu o tanto tino. Tau lono tau ena. Ia kau se senga la kiki e le makua pai kiri. Ioi. E o tu le stofi. Ia wa makanga wa ia kunga. So wa i sia le lango kako. Ma fua mai. Ia e le fia tele la ia tato mo tato tino. Ioi. O le mena e au ngā ila uta pena. Tau le sunscreen mo nai whana witi. Ia ma vai se wha malu, ave wha le lei so whala, a whai o nei ele na fōa, ele anga o tuli, ia ave malu na fōa, fo ele le wha moe, ia na ave ro le malau anto mea ai. O ina, tau se whi mai ia le tūlanga fo ele, o le fia ingu o raka makiki, wa me fia ingu, ia whakaulea. Ai, o le a iei whi mano whanga, e mwhi una ki mai ele vai, a lona winga ave tātou whangu vai, a vai tātou, ia, tātou wai ea fo, le fia foi le me foi le o le fa sua ava e sa le be ngai o longo winga e pu e foi lo one tail tangata o toso mai o i vafo e malu ole malo e lenga tele ya e sa tapu ia la ava malosi o le tapa ia ma le vape kama foi le lo sikala kile alu le ma yo le tamana le na mai e fa silsilanga mai le au ngolo wa ia le tanto Polyfest. Ia, ioi, e kakia kulamba yo au tafa. Ale ua karangoa, marga kale o kore pai. Mai o la fui e maua la koua fio anga le mele o karangoa guai. Ioi, e pai ia mako. Ioi, langa e masangi i o mantou tino. Pea mantou o mantou te tuli rungo le maunga. Ia le mantou maile a mantou palu ula i uta le mantou vai. Ia o ki roe rinko vai. Ngau va le le ambo meo pau pau. Ia o le tūlanga nei. O le fia na file na utala no anto i tanto te le maa vai. O le aso le ring. O le ai si ti ai le te le mau folafolanga e pe o le folafolaina. Ia a whaila o ila tau. Le na ufa manantua tua i le aso nafi. O le aso na nafi. Le na ta ua mai ai. O tanto o maua le pensione. Ia o le asi i ti ai lunga le 12%. O oile no foto tasi ia na ua maua la pensione ia a fe ke single ready to mingle a fe monotupu i le lua vai aso a fa pe o nai tampo la o lua matu ina malo polo matu ia lona winga nai ele tele hantu i lunga ia le sele ni o le a maua le tai lua vai aso ia no fola ma vova fa pe soli a fa pe la o le ko lua li daia o te mata tua i le mantala noanga ma le sunga ia Dr. Siro Fuatai.
ole beta drive doctor si mangi ole sina vang awa fia tanto mi se leva tama tina ma tua ole wata I fitus fulu tau sanga lo ma lo si pe fia malanga tu sa mo ai o kiri ro plan be ani kai fia finga nga umi pe o ngai wo e ono fulu ma lima tau sa nga fa pe wo ku la kai toli nga ma wala ngo o so ma be ka ko sa mo ole winga lo tal ai lo tu ni sa mo ole ye lo fa no pol fa no to hinga ole ye ma le fali e na wan tu le e no fo sa mo ai tala sa mo la pensio ya fica nai e queria kulo kongi le vai yeso pole lua vai yeso nei lo tu tongi o tanga tela venga lo ngai sa mo inicio au na ia ava apena e so ka fane fo ile tu matafa soli yo I ka hana para ngi soli ole winga lauta na lo wala mai ele dai yau ya ba ya tu fo ile au fa I pole ni ya fica mai tole ya fa ke amade bene ia sausinga soafa sausinga vai san ia ngangkar furkasi ia kui maro o fukaile e la an makafanga ava ku mara maka fili de ke mau wai ke de sambi ia anga uma e saulo e fa na lole ile la fu ile le lumolo lo monta lumol matafa le menga ka ole ola ole menga ka o soifuanga ai mako fa ipe a karinga menga fa fa sorry, is my taringa is very broken. Fai makwaku kunia moni ko e kandia o karinga. Yang I longo mai yung ifana. Ai fai atu ai fo. I leo langa pe va pe o pensione. Ya fuala le da. Pe ava pe ele o yese mo kesio nai tau fa uma. Fua ilunga oni ai talafu o nai tau tongi. Ja, le ben voor lelda. Ele le ye no fo mo le fanda. Ma fu le tala o le selin. Ye ma fu nga ya wa ma. Yo. E wa le langal ding. Pi yo le mo le mata. E pi yo le mo le mata me fa mai. Ya o si kama fu. Ya. Yo, e karango me ya nga yo le mo le selin ye la wa ku. La wa fa ave kai fu ye wo se fe mo selin. E fa pe na le de yo la. Ja, en tanto no fola mama fo ye. Si fa tu pela tala le ya doctor si. Ola so no mele li forma. E ma faina o tanto ye wa pensione. Pe afi ti fialu sa mo sinte mi wale la winta tanto ni New Zealand. Ona yalu le tal sanga ye, ma e fa ye o te fialu te no fo sa mo. E o antu le ono masina. Wa na family tal. E tatau ona e alu e longo. Ia le mtanga wenga leo antinai social development itawi meo o ele tanu sa mo o vantu male mal tolu masin nei te we novo sa mo e me vai o le vai temini ia vai ka ko visa ia o fai online o le sina fa fita ni le o fenga ye nei mal tatu tru osola sa ye level officer masa e wi tautu ai le titi ala sa me fina o le manole tru tono le officer femlanga inga ni sila sa mo wa nei la vai termine o le tala lau te ma wantu mai sa mo lo fiso fe malanga inga New Zealand pe anta sanga me yo o visa e lai nei fafo la pe tim e lai na la vai fafo yo te lo ye pe na ya lo ye fiso visa la te mai ai o fiso ta inga a vili mai sa mo ni New Zealand e alu ele credit e alu ele credit e yo la ufa me o te tala le no fanga na avantua ye mo me o pe patal sanga vui ai afi o le fa lanto I na polo mo tu ifo on mo kwa fa ale ko ngunga o le ko inga skedi fa pe ya che I va ai fu I ka ko ngai va ir nga kulang po le nga ko inga me va pe nga fa la la o tanga tai fa ai lai tu le office to no an tu ton e va ti no tan sanga o me yo pepa mo fe malanga inga ya tala va tu ile fo ile va nga le lo fo mai o lo ma futa mai nai nepia ya tu langi a wi ya le ngan tu ile nai Melbourne Australia le ma futa mai te mai ya va tu a Musa Marcelina Brown tali fa fo tino si tino use
Tala tu nai Melbourne Australia. Leo ngā to muli le mau to nai Brisbane. Well, tu nai le lau mua ali o Broncos. Ya ma non malang manui to tina. Shonga yan to le pai. Ya ma no li ta faul ni ya wuli ma. Pesta ma le shonga ya le au pep. Lona lotte ya ma pe fo itiken san. Wa Iri ai yang iula maua ia o kou kai i iri kou piko e uia le kula karkaulanga. Iri ai ia mang iula maua ngā i muri vai fa so longo ui kai o i kufui opa. Pio Sipiliano mahalo fa vutai. Ioi iri se kakonga ua kako ke popole fui. Pau ale mea a feko ai ale ismale tama feo i marima. Ja, dan ben je Sicilianen. Nicole Ware, ja, waar zijn je, waar je voilà, hoe zoeken maar voor. Maar dat toe al voilà in Nederlands voor ik. Tot twee veel twee aan te tellen voor je lele la maar quasi singa nga ole lang maar mooi. Even mij, even je mij le nee ja, ole fijn je le toe sing. Le lang maar mooi de middag. Ma lo antum fa talavantu la uso ya yelu kuresa yo ma lo ali le on sai to anga pe ino tanto fuala ele ai se ita istanga to anga inu fuala ya wala valona so fu ma lo ina ala pati to nga ya maklas keke sole ma lo ali so fu ole masina fo masina le o me ole fu on tel want to e fa wa si singa fa si singa fa tu malo I nai kala stit ana panti ya wan ko e ko mai ngat mala valet tampu pelu rarely fa si dengo meng yo fa la vela po fa ma fa la vela ve ya ka ko ma ka ko fu e fa mbele tan la le si to ina na u fa longo u fa pe sa ole le sol fa melantal o a utile ma sani le mele o le fai fa la vela ai bitai wa over ai nei ile alofa le fusi ai tu manga nu o samo o na ufa pele a sa o le leilo na fainga ile ai mastingai o le winga o la kanali gams ave mai a foi a fa pe moni le alofa le au mai ai le so ile se me o le antingai nai le ainga ai antanto wa apalo e fa antingai na pe fa antitele me fa o ina le tanto tingai nai o fa sol kasi na lang me fio lolo lango ele kingi ki New Zealand drifting tu si manti yoe nga fa malo si mai la attendance ile nge ya so lua patita eu mo kalo fa si uso mai lo sunga ile alo mani ko mangkua fuala au ju kwa mafo Agnes Marina van Talavan to Kansas City America. Allo ma tomo ye ya malo fama Isaiah ya va before ya nei fa nou le ni vaingo lasso ropeti ma Atlanta ya o fe Brisbane Australia sari u gili lo ka uri ngor ko piko ngangi ki o ka o ko fo ya ai kele me fungi kala se si ya kai ye ave mo mono ko mi ola lunch inga nga ia ku ya o ma manuia ile to fale o ile to fale fainga wenga feeling on Cameron I'm telling about to my Lema na me aleta
O mamafatūni ai tālafu I lo mafaufau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fisosoani e kilia ai au ai tālafu. Ma toi wha afo I mai lo fia. E mawhain fisosoani atu e toi wha atu langa le wha ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu fafa 533. O lua lua o walu fafa 533. E file muai lo mafaufau. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wai nei. Ai o te peraina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lau tala morisila 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo au se talia la fone lonsa u top up lusu tala pe siniatu mo so wabaroa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai I New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le awhamana tuina o le 5 sanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila o se whatasinga pitsili o na tele I le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Radio Samoa Tasili mai batulu Amo Radio Samoa Tasili mai batulu Amo So fa malu Yesu Keriso na Nazareta te fatalofa tu ila fa so wa fo le tato por kalame mo na fa poponga o le lutau mo oe ke ne selo na mta mo fa po lo so mal fitu e fi fa wina fa pea no foi le tu le tangata I lo na fatusa o le fatusa le tua na ia foi ai o ia o la ua o le tane pa le fafine o le famalosimo e po se lutau mo tato ia e fata itai I mea na whaia le atua a wa olo na fatusa na whaia I tato e sea kau ki whamangakui so o I mea ni os whang why do we celebrate the birth of our children e sea kau whamangakua a tonu pe te rele mafuanga I this time au stasi le vaenga e mai tauina e mafua I ona tatou whamuna tuina I aso whanau o whanau a tatou whanau ina ia whapei a tatou whanau o I tatou o mea no tatou maua ina ma le anga waa o tatou iai o le to mai ia manitau I vinga o tatou ausia tatou mana o I ia tatou whanau le ala tatou te whamuna tuina ia le ngata o le alofa o le atua ia I latou ai pi fo ngā tātou te mana na o voirili ia I loa fo I latou ia le soifuanga o tātou ola mai ai fa pena fo I la le nganga le pe ona fa fonga ia
Whameina whaia oe mau I le whaatu so le atua. Le upu le whapretani o creativity. Nga osi mea, ma foa mea, ma whau ni mea, e ma whaiai o nā atangia maini mea lelei. E whaiona avea oe mau nei aso o si tangata te fōfō ina ni mea lelei. Ai maisi o le while e mū, o le oli, o le ono sai, o le loto whamangalo, ma le loto maura. E ma whaina e amata mea I nā vaenga lelei o le ola. Awa le image ngā o le atua, o le winga nā o le atua, e te tau ona soifua ma o la I tātou. Ia on whamaro tila nā mua o le leas. Ia avea I tātou, ma whaate inga o fōringa wa aia o le atua, I o tātou wala. Whamuria le atua I whea umtiute, o whea ngai ai le leas. O le vinga o le tua pe ona e whafunga atu i le reifo I vaenga o le hawoli ma lau whipese au whipese evangelia o siriana me to tisi le reifo I vaenga o le hawoli ma le pese fitus fulu ma le fitu ua whaenga ina le manuia ua le loe taurunga atu ia le polo kalamina o le lo I tau mo o e ma umai tātu umalava e pe ona whunga dātu mtapreina sunga ia pasta Rolani Mikaele Leota. Ja, mo pele malo sul tino fa pe fo ila le ganga ya wa la vole tua ma lo na filangalo lo suga ile fa nga fa talo fa tu ile divango la woli le tina pele na ya fitu na I o tara ya o tunga ne ya va ma la inga mangele o sina ya ma la inga mangele ainga uma ya te roa
Ia male antali ia SJ ia o le whamalo nama ia tapu pelu lale ia o tole ala lai nei Henderson whele te mahuta mai e tapu whautu i tele le whatas mai le vango la woli tautua ale Radio Samoa tina ia Selina Siosi ia whatala whatu tātou polkalame ia te oe Ontario i California o amalamo whauatea Elena Tupuse ia maloa li le whatas mai Elena Faleli popoli mala inga dai Flatbush whatala whatu le ngata fo ilea o to malavale mafuto mai le diva inga so ile to mala danga ale Radio Samoa tasi lima i tolu mo e sele meka o le minimum wage po le tongi mau lalo fa atu la fo noina e se vo le vainga wata wa o le living wage o le famio la si tia ele tala tesima le se fulu lima sene ia ma ole asi tia lea mai lea so mua o le masina o se tema plan mengre va piko mai luma se tema ku aperila ole va bel tala ole asi tia lea ilunga ile lus fulvalu tesima le lima sene ile itula ma ole fa maluina le lea so mua o le masina o se tema ile nei fo i tusanga ia ole nei si tanga e fa tesima le lupa sene ole alanga tusalea ia male tutongi i tutonu o New Zealand e pe ona fa la ulo mailea ele vai ngolo o fa mea nei o tula fono o tutongi tonu o le nei tudo o le so fo ia le wa amata fa maluina i lalo le tula fono a fa o nei te fa nga luenga o lo e mawale tongi mawalano o le so ia le fa to amanta i le tongi mawalano ia e mana tuala a fa o tai ha fa ele tutongi e le fa pe ke ia o ko miki ko i fualo to tongi mai amati o na lu i lunga ile tongi faule o le lus fu tota la li mas fu sede e ono sa i lo loto io e se ia lu ko le mai o le fu ka singi o longo winga a so lua so tofias for wile o fa aso ia a fa pe la e fa tau e male aso nga fu o longo winga e alu le rate kwai pe va pe kongi o ko ka i yaso io ai we che lu fo ia e fa isa il fecco ia ma e venia que ste non fa mai kamala o si lungar ka io le sina me tom tanto mal malama ma tanto manga fanga volele ia o le kai me fa ia si kanga ia ma kai me fa marwa e le fa pianga nga fa ia kwa la o si o ko me ki ana si a ko o sa i do loko io se io le vai fo mon tuat ia na fato a malo si mai leo le sa o le tanto tongi mawala lona ia fa malo wale vanga ngai ko ia lu ko farfanga luenga le le a cara kas tala fo mai ia se yuli pe antali tulantas
tu fo le nei tu la uli ya fa pelo fo il tapo ingala tunu ya wa fu fa popongo tala moli ni uli malo fa fon mai tele tumua fa alur fon fa tono tauranga ia le fa se lau fit fu wa petala e masini fai coffee ai si ilunga tu per tongi po rates fa wa uli lango no le national i le leipolo tau pu per twai ta longa o fomuina i le panga forward Dixon i le fusu anga le Tanaki explosion ia fa mai al fa lo telino ni tala mo le so e fa alur fon fa tono le taulanga o tauranga ia le stelau 2 miliona tala tu sanga i te tongi o tanga whainga ruenga ma wha amanianga morisi i o la whainga ruenga. O te ngato le tū malosa ala tū longa le no me ngā le staff o matua i le fia. I le white ia emisi tanga o tupere tongi po rate i le se fulma lilo pasene i le whona whātono le taulanga. Ina wala tū loina tū sama le whāsela o pit po wafi tālanga. E la te whaalu i masini kofe whapea ma kofe. E o mai le asunga fua i te sama le ripoti. O le afe lua se lau iwas fumaliva le whainga renga po full-time staff. I le taulanga o tauranga. Ma isi tanga whainga renga longango e whaaluai le se lau 2 miliona tala i te sanga. Sa longa i le pule ni o le taulanga o tauranga, le li longolonga mua i tu ngā paalo ni sida no limpeka, mahe dry style. O tilu e whaamalo lo, le se lau o le whainga renga. I le teminei o le whainga renga i lima se lau sulfar kon whaatonu. E le o au fia ia sui filifili o fono whaatonu. E tutongia li silia malitai se la wafe tala i te sanga. A e lusa lau iwas furuono i lato. E tutongia li tai se lau ruas furu wafe tala. E tu sai ma wha maunga muni neo tuper fono whaatonu a peona lipu ki ai. I tutonu o le tunu o atoa. O le tūlanga o ngā tutonu o tutongi o tangata whaingaruang i fono whaatonu o tāulanga. I li tu paori. E fits furuono afe luas furu tala i te sanga. Ai o le tu pao ta mai tai. E a ono spululu afe fasta lau su tasita lai tu sanga. O le ofisa sili a Marty Grenfell. O se tasi o tangata whaingaruanga ofisa sili pito i tongi tele i fon whātono o tauranga i tila. E maunu ngā tu isi ofisa sili poron tongi lea i ofisa sili Wellington e Makalai State. Ai elai ketu te isiane lava i le ofisa sili o le tauranga o Kilani. E tu sa maleono se lau maleono afe pite lau 5 tala tongi ni tau sanga o Grenfell. O popo ia mai si whamania ngai au fia i le mau o le ta vale kampari. Mai si staonga i lana te unga tupe le supa te furulua pe limse lau ta la. Ta wai pe a mai ana fili estanga te whainga ruanga se kofe mau a fua mai se tasione mesini kofe. Mama whai ai ona va ai estanga te whainga ruanga ia se score. Mo le mau ai se ko ngaki po le donut mau a fua. E se langi ai le ipu kofe. I fui fale whainga runga whapea. O le susu ma le bebela o le tau o iare whamoe moe te unu i New Zealand e amata mai le aso a tae ao i le mai ai le o le amatanga o le vai aso toa. O le mawa lalo o le taatianga o le ea le vasa taste mane u whaata o toina. E whaata o sina ti ei e whaangastorongo o le susu. E mafo isi tūlanga e peona whaingoai o le vai tafe o le atmosphere. Po le atmospheric river. Le ai awina mai ai le mamafo ti munga mai le tervika. O le vai tafe o le atmosphere o lo tu whaatia. Lea o le whenga solo inga o le susu i vāne munimo. O peo se vai tafe. Ma o wina mai ele mamafo ti munga. E peo na whamari noi e Sam Kello Magwala. Le o visa whapito o le tau i vāenga o le tau o New Zealand a le Met Service. O lea lolo wā o le tau o iare whamoe mai. O le awhia i New Zealand e amata mai le asto a tae au o le stof. E amata mai le motu i saute ai le ianga i mai le motu le matu. Wharia Magwala. O no fuanga e pero stilo na apia i le stolulu le talawhata i tipa po le West Coast. O le motu i saute e awhia i tūmalo o Westland, Grey District, Bula, Nelson. O ti munga mamafa e whaasol soro mamafa ia no fuanga i le stofi ai patino le Nelson. O nā ngai e mai eile i le matune i mātu i le stofi ma le sprayle, ma awhia i tūmalo e awhia i taupo, o bea plenty. E tō lua i anisi sa mau o maari li use whale i le Ayo Rose Nif, i Wellington e pon po ai li ai ali tamata i le asiasi Oxtabili Hayley Ryan o le tusa ma le se furu le pon po ta maua i le se tau sanga mo le sia tia lea o le ola manui o sui o se ainga e le toi whaalongo lava iai o lato ainga ina o tau nuu leo le whale ma maua i tino maani liu e lua o whai ane i eisa i ni ngā leo i le mata opu a sa tau tino Ryan i tangata lau te leo Rose Nest
e leo i eise tūlanga la matia wha wow. E sa whaalia ni tua o i le maengo tala le staff. E toa tolu tangata sa wha mautua i le whale. E au fiai mase urungali i Peritania. O le sa i lingo la ngona fōa le leitoa New Zealand le RNZ Reid Research Poll. O whailoa i le vāvāla lato tau tilinga whaaporokiki le vāo pāti talu mai le whainga pālota ua mawa tunei. Ai o le whainga māloto whātasi o lo whaulawa na tāu peupe le lai kitio se langolango o lo siriai. A whaia e whaari liune i unga se unga o le whainga pālota i le teminei. O le nawinga o le ato e taliu le National Act ma le New Zealand First i le umia o le whainga mālo i le ona suma le lua na fōa ma le se laulus pulo na fōa pāmene. Ma ua palasia i lauro mai le ona suma le fito na fōa tā iai i se laulus pulo toro na fōa. O se tei mua leo se whaaringa o la ngona tanu mai le amatanga o February. O sili ene whai ngā mālo so whaatasi al pāti o ngāra tonu ma le tamutau, na ilo pāti o i tua ngai o ngāra tonu ma le anga vale. E tōsu ma le luati ma le iwa pasene. A pālota mo pāti o langolongo i Naile National, ma tā mau aile a vea mas pāti piro sili na la loa. Ai o tau o tuaile langolango i le leipa, i le tōsu ma le lua, tisu ma le tōru pasene. Tā longa. Wa whaelo nei o si o ne whaumui nā o le panga whaumo Tony Dixon o ni uni Plymouth i le fusuanga sua tupe a le Taranaki explosion i a me. O Sam Rapira o lo i a whaalau te reina le whaamue moe ta i a sa ilia se i se sui i a wairangi kōpu ta mo whitwhilia ina wai iloina sa tūla i lumo le whaamasnonga i Hamilton i morianga o so tanga mwhala au whasaina. O Dixon e masino whai ana tolininga mo le fusuanga i a me, le sa whai ina i a Peter Mihenik i le fusuanga le tausang tuluai. Le sa i a whaaria e le si swinga on tolininga o lo i nei. O whaumoina, sa a tōre whastu whao na tausanga le vastu tuluai, si lia male te lauli mas pun tālonga sa tāloai mo le tāmarasanga liki le NRL, ma le Super League i Englandi. E lua tālonga sa tāloai mo le Kiwi ni Sila, ma tālonga mo le Warriors, mai le lua fe ma le lufu lua le lua ma le lufu ma le ono sa fusu mo foi le tonu le mai ai fusu anga su tupe mo fala tonga mo sorry e bena tole ni e Michael Sykes senior o fo muina sa fairan fai unga fusu e uno mo se pulo e ka vailo no le sa ia fa to ilo ina ile sialo sa mo mar kapteni mo o le la kapite to fito ni sila DJ Forbes i le fusu anga le fight for life o le wa fe ma le futolo i le fusuanga i le wāo tamata alo la kapima tamata alo liki. O whaumuina to whaare whanau alo i whatamoina sana pisnisi lai tika le pinpoint, wha pemalana tautua mo whatisinga whaale au onga, e si o mi ai le whauwhawina ma le whawaina o le ngāruru e whatasi. Ua mōlia i ta Rome Wai o le komiti e toi iloina i ta alonga ale NRL, ino mai ona tūlo na ingoi le ripoti mo sana pu e maulunga i le tālonga sa whai i naila na awa le West Tigers i le Warriors a New Zealand luas fuono lufu wha i le sa i le amatanga o le afa mua luai sa o fia i tama i tō tolu sa lato pu ina whatasi Edward Cossey ma la vea i le pu e maulunga a luai sa tuina o i le ripoti au a ngani le asui o le tō sa moi le lopali o le na pu e sa i le tō tanga maritau au a Cossey. Talu mai le taimi wa mōlia nei le whātulanga nei lua le pu e maulunga e unomas whae tete. Ai o le a whasalaina le tālonga e tastia le tāloi, pe a whailea e na te vave tau tino le monio le mōlianga. Ai a whaia na te lui tau wina se a whasalanga sa a e whaeina. O le a whasalaloa i le lua tālonga e wha mālolo ai. O se tamatalo soka mua le o White New Zealand Jake Gleason o tauia i le lua se fulu tesi ma le 5 miliona tala Amerika. Tusa le male tos fululima tisi male 7 miliona tala ni sila i le whaaleanga. Ina ua manuia lona suina lona fō mai mua i tua inga o le le o whatinonga o ngāre o whafo mai. E pēna lipu tia le vāngo tala le ESPN. O Gleason sa ta alo le tūlanga le pui le netipor ko kepa. Sa ta alo mamalo lo mo le au whawa malo le o White New Zealand i le vāre luafe ma sutasi ma le luafe so whaa. Ai sa fa mutalia nan tale ni talo luafa ma ru valo no se tai po na ivo na vai. Da fa malo sia na fashion to tonga fa sta. Wai pe tai. Sai one in the stay. O le taimi le o talo le tamar sanga le Major League Soccer America mo kala por Portland Timbers e bona vava ai ai le po mai Dr. Richard H. Pendleton. Ai pe tai.
Ina mai ai o le tautonga sa whaia lo na vai ma a fia ili siama for infected. Te lumai le ataimi, o wha se furu mara whai si tautonga sa whaia lo na vai pe o na tinga ai, ma le ma whai o na tue tali o na soka. Ma sui na ilo e Cleveland ia Edelson, ile le o na tonga stinga o lo na vai. Ma ia tua ia i sa le i whawha ma maina. Ele ri fo mai o mea po plaint, sa suri o na vai, ai le whaia tautonga. Ia tala na ona yaso, ia i pere ona sai tang toma, so i fo ia moni nei aori. Na alofa Samoa, waule nei o kasu ti alu, awale sui ale ngila ua ole kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, Radio Samoa, vevela a. Eo le wa se antu le valo wanti le Radio Samoa ya se fulu ma le lua miru tu te nei le tu line tasi fa te antu ele sunga ya se uli wala le fi mo anta tu tala e pe o le fa funga te le ya wa uli mo se si o to tonga e ba ta le tu line lua i la uli nei e mo le tumini if you feel nga lo fa tasi me fo i se tasi o tamali i o le tantu to o le sunga le fo mai le fionga ya Dr. Anai Neru le amsa ya o le tautumala danga le ale fa la potonga wa fa ngoina o le Cause Collective ya wa fo i le tantu talonga le riva ngole o li fa talvantu la sunga le fo mai bo la fionga Anai ma lo so fo mo ia le langi ma alo se fo la fionga se manu ya fa talo fa tu tunu fa fonga mai ma ola ya tantu te tau foi fa ma lo lava e la sunga le fo mai o mai le tu ma le unanga ai longo to pisi tele le riva tau. Ia pisi ama ko le klinika o ko kiki o le flu season so menga o ia fa ka fo ngai vai kemi ai fo ma le maka upu le numeric fever fo o pisi fo ia le ma lo le sai ma lo le fa ma lo si va taimu la no tanto filo ia le vai ngo le woli ola le me ma fu ai le ngase le o le rheumatic fever po le fever rheumatica anai. O le rheumatic fever e maka mai le ori ki ngā le whai, so kene o mako kangaka ua mau po le kaufulu po le virus. Ai ke le kemi e mau fo i le siama le streptococcus po le group A strep, me ngā e mau a pia karango aku i mako kameki. E o le strep throat, so me ngā e maa fo e mo no me kasi ale ki ngā whai o me ngā konga whai isi konga whiki pui le rheumatic fever. O whera me e maua mai ei pe o noa a whiai i a ano ma whanau ma so stanga talawa isi ama i a whiai le rheumatic fever. Ia o le rheumatic fever e a maka mai le si ama le lai alu i kako community. E mea maua o le ki ngā whai o le response mai le kimo o le immune system o mea kuku e alu whaile konga whike le kimo ai o le mea e whai ke ua whia le whaku o so nga ponga iwi o ma isi mea le kimo mea ngā e maua a koa e le rheumatic fever so le mea kasia pe a maua sesi i le ki ngā whai konga wa ai e fo mai po le nurse po le fale kalawai le kemisi e ma whainga whaina ko swab e fua so mea ngā kaua i lau o lono winga o le whai ti ngā e pepe le tino unga o le wha mai i le rheumatic fever so o le pepe le kingo o ke o maua i rash foi e kemi e kau fula ai so onga ponga iwi i si mea ke o so foi le involuntary movements po ke o jerka kule le kimo menga whapenga e maua i le rheumatic fever ai e mako diagnostic criteria e vai mako ai ngumera kasia pe a maua sesi i le sore throat po le strep throat. E kemi foi e le mawakanga i le strep throat, ai konga whai lako swab mua. O le mea e maua e kau pui e kanga i le rheumatic fever. E na o le whanau iti e a whia ai po tupulanga talavo pe a whia i sos tangata. Ia, e kupu e sos tangaka. Ai o le mako a statistics e maua i Kameki Pasifika, Kameki Maoli, o mga whaile li poki ngā sau mai le te whatu ora.
Ke le me ki o maua le rheumatic fever i counties manuka o Auckland Saute ai ke le au Samoa, Tonga, ma Cook Islands fo. Menga e ka wai la ver ma ko target aku tangata Pasifika ai mese i counties manuka. Ko so le poki nga o sau mai. E ke le rheumatic fever ma ko wakanga. Whamatau o tau mafa pe o le tūlanga voi lelo le tū mama o ani mafu anga leina na pe e tele i tangata o Pasifika e awhia i le whamaina. O le mako li pokinga maua mai o tele tangata o e la ko fale o kumu kangaka. So overcrowding fo. I si mea ele lava le ea ko kongu lai flow ko kongu le fale. Kele kemi o susu whamalama, le lava le ea. Le ise circulation o le ea. So menga o mako whakuanga. E pe sfulumi nguke le aso. Konga, kakala whamalama, mai ea fau e flow ko kongu. Ai fo ilale ua ma kilingi aku, mea susu il whamalama, e whaalo ai lalo le mold ma mea lai tem ko kongu le whale na. Lona winga e mawhaina fo ia e tutonu lava o tātou ainga le mea lea e tawala mai le te tala o whamalama ma solo le susu fo i le to ai mai le po. Sa le o le si mea fo i o le pea mai sesi. I ki ngalfa i konga sui aku lako toothbrush lai whanga pe kolu na singa koe ni whafau menga e alwai lalo fo i le siama ma vese siama le e whape whiona pipisi le wha mai lea o tau mafa o sua o le tino o le alto inga mafu anga pipisi e pisia pe kale sesi mea nai o infeki aku le vai le kingo po le droplets mai le kinga alwhai o le strep throat whapenga e alu i pisia isi kangaka o le si mea pe a kango i le saliva foli ke o transfer aku i sika ka fo so menga a maua pe overcrowd aku le fale menga pe a ke le kilingi aku lima o surfaces i le fale la so yeah le o le ale o ngaunga e o ye le tangata pe a o na matua i tu ngā pe tinga ina i le mai le fever rheumatic le rheumatic fever ke ua fia ele faku. So mo mena kasi al mena pe maua sesi le rheumatic fever. O le next step pe maua ke ua so e au fia i fo le faku o le valves i le faku. Ke o mga mea ele warfarin mo se fulu kausanga mo kangaka. So every month e faila ko kui penicillin mo se fulu kausanga pe maua le rheumatic heart disease. Ma le rheumatic fever. O le sime ke ua fai ko konga i le faku ko so le valve nga ke ua ofia ke mga umia i le ko konga e ave ese makua ese valve fau so yeah dangerous sa le rheumatic fever e ofia e uma le kingu le o lona vai fo o ala ni vai fo le o le ngase le anai so pea maua sesi i le strep throat mea mua e fai e a vaku vai kui po le whala au kui po le amoxicillin e ingu mo le sefulu aso so kasi ale tau si le aso ai sefulu aso e ingu ai kere kemi pea maua sesi le vai kui po le whala au kui ele umalako kosa ele a koa lako sefulu aso o le mako wafa kuanga fa mole fa koa le sefulu aso e pui ai le faku pui ai mai le fever rheumatic fever lai ai le kui fo because kele kanga le fefea ingu fala au po le vai kui a lai ai le si konga fiki fo e mafainga fai o le kui kasi ale kui e fa pui ai mai le rheumatic fever ma le heart disease la o le wa matana pio le sa no la mtanga o le wa matana tau mo tanga ta fu ye le afo ile fulu ona o le wa matana ye su ye inga fo ile le o le tau se le titi le usili le ma le rheumatic fever e foi la ni si ai mi se lava taba ma tu e le to ina e fitu sumun tu puto sanga na lo velo tu yo le fulu e ave me galar go in se pe wa fa nga ngase foi le pe wa matana pe pelo na tino
ia ma ua amataina pi e taufulu o le aso tonga lausunga le rifoma i tulanga le ia o le fulu ese foʻi i le rheumatic fever po le strep throat o le flu o le vairisi e le whaanga ai vaikui po whalaukui ai o le flu foʻi oso le kale ka whele isu ai pepea ko le kingo ese foʻi le common cold o le common cold foʻi o le vairisi foʻi ai lese mea malosi aku o le flu ai kele pea o mai makoa kanga makukua pea maua lako e flu pea maua foʻi i le kinga le faʻi konga fai le swab konga fai le swab ai le siaki se le lo makou po o le flu lai kupu po le strep throat lai o sui ke ua fia isi kanga le ainga foʻi so mea kaua i lava o le a sau fautuanga takta anai awai e iei foʻi o le tatou tulu e tinga e le i whau ni whailonga fōma ai wha mai ar ko inga maloma kua e le pūle se siakia o au fōma e le leila au mai sau noanga ina iau tama marai tira mātutua e fiu le whanau e whanti se marie mai ka kau wha mai e le ai nga pawara mea whai mai sau lau ki whai mai sau kowe pawara nga se au mai a sau whina ngalo ma sau whautuanga dokta anai so le lau awhakuanga ma kako ma whangau ma kua fo whamole kaunga wa aile fo mai po le nurse se whaile swab cause o le mea ngaka ke ua kupu ai ke ua spisi ai le whamainga le strep throat i ke meiki o ke meiki fo e le maalosi lako immune system le maalosi lako kingo e wha ave ese le siama lea so whamole ma fau fo i kako whangau la iki o mea ngā ke ua whia lako whaku fo Mali ia nei te wa ye se si vainga tāua te fia sau no iai au te lolo tautou tua ma le unanga vai aso antoa le whatino ai pe ye aso e malolo ai le unanga le Coast Collective o le Coast Collective o mako la kala ku la suma fua falele ai kele mako clinic lai la ro aku mako PHO po le Primary Health Organization mako wafa kuanga pe ma miese information mo ka ko ka la mako campaign i lunga le Facebook o le Stop Sore Throats Facebook page po mako Instagram fo i le lunga i o kele information whainga i loa i ngaka o le alenderas ki ngā whai po le strep throat po rheumatic fever mole Mole antunanga ngā whai lau sunga i le li fo mai po la wafionga Dr. Anai Neru la wasa mo le avano fo i wha la wiloa i le wha mai wai e to tele fo i tangata wa ta wha longi e mise ia tamaiti Samoa o nisi e laki na vave maua e ui na tu ngā ia le afianga foi leleo i latung awa laki lena ma whai ona whaile tau tonga e lavea i nā i o lantou soifua to i titi a afia ele fatu te lelo i e pe o le asila fia lau sunga lele i fōma po ani wha mau maunga pe to fien tamiti po ni tupulanga Pasifika misa lava tātou Samoa ua whango ai soifua i e pe o nā afia i o lantou o lai wha mailni So le li poki ngā sau mai le te whatu ora le kausanga o ke a o luasfulu ongo ka Pasifika ke meki ua maua le rheumatic fever. Ai ua ai kele le au Samoa fo isfulua ke meki Samoa na ua maua le rheumatic fever. Ai kele ngako o pui mai le rheumatic fever o paua o ua loa lako mo mea la kasi a pea maua se ki ngā le whai Gonga whaile swab i le clinic po le whale kalawai, ma whainga pui lako mai le whaama i lea. Le whaamtai sili le pui ana i role tautonga whitia. Ia wa ele ngantai haluai le taimi o mātua o le ainga misi e malea o ngā le whanau. Ia ai e fo ilele a misi le whanei o tātou tamam tina mātua se whaamulu. O usau kua kore sunga le fōma. Ke reiro pe ko ke manga o e fio mai le ri wha o lai fautu atu. Wa ai le fōma. E manuia tele a Dr. Anai a ngā ruenga o le awhenga i le rei aso ia manuia fo ele e senta. Ia pe a tātou le toi whilo ai se aso mōmua. O taima le awanoa le awhionga si manu. Ia ma tātou tingatu o whafonga mai. Tawhatai. Ia so I fuama ia manuia le whionga ia Dr. Anai Neru le awasa o le tautua malau danga na ale The Cause Collective
awa lava le puipuia leo lo soifua manoloina mai le whaamai o le fever rheumatica. O le whaaitinga, o le vantauna whai e sau fuafuanga, whai leo oe o se fōmai, ia awe tēnau fua, e le leila tātou o e whailisiaki, ia mese i tātou atu e fōi, e sa ili wae e kia rua ko le whaaitinga, ai unga maua i malau koko maua lunga, maua koi malau suka, o le sianga mea, o le makua fe ia kako, e oe wa aile fōmai. Se sabili angi mai ta umai. Oh no. If you went to follow I etele la mona mai. Oh no. No fight tili me ane yengo ngolo mai. Oh no. Mai maunga me sao falongo ai e afua mai fo I maunga le pule la o ai ai afua mai o le bele mena o momo o ai e pe ofisanga o le savili ma mea e tutupu ai au le alofa na o alofa nei awa ele ai na vase su tu sali lo la le nei le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o watasi o le wala fo ina lo manongi baby wa ta su e ni manu fe ai fo le mili o wa tolo la o mai le pongi sa wa ta u fi e ma fo le lei ma fala no ofia tofo le matango fi masalo ai wanga lo sunga le fai ngo fi wa o wi lo le nei e ai le pelu mama ai e tu fa mata la ole tu mai wala vai o pule o la o bele pete musu wa le fua te lulu e le to e fua mai le fua te lulu e vale ai lo ulu se sabini angi mai ta umai. Oh no. Se heer posite ngau le kufi sidi o le mafau pi ia makia o e poke fa kau o mo o bia se fuala au o mai kamanga se valu se ko ai mangaku fainga kawa e alu e ku mai o au o umi o le miki le mafai o nga fafang ka ika wa valea fi maua o se e fi maua se swing o le alo fa apea o lo au le le ua a ma mika mikanga bei o se moli ua susulu mai le ava se fa fea o mai o ele pele pela pe masele fai kikiri mahava kafi e se ai umaleanga e ku mangile lei kalela vasi sila ile kele o mase lilo ile langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afuma e kangi le se fai ka o nga fa mala ma fai mai ti o lo fangei o lo fanga aya se sabili angi mai ta umai. Oh no. Super Valley now, Mr. Tima BNB Tana, alofa nei Maile Killer Records. You know, Lusulu Iva Midu Chubuta and Ele Julaitas. O mie o e po se sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do, because it's recommended for everyone over 6 months old.
And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women, and many more. So book now with your local doctor, nurse, or pharmacy, or visit info.health.nz/flu for more info. E leo ngatasi pea le futia male umele. E mawhai ona tūla I mai whaalawelawe whaafosei e peo se maliu. Se pili ele I mawhauwhauina, po se mata upo e awhia ilo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited I le o lua lua o walu whaawha 533. O lua lua o walu whaawha 533. E so ala upule ai o mana o ngata utupe. E whaatalo whaatu Samoa I le swafa mana malo I su keriso. O te wala aulia I le hava ma le whaaloalo o e malo a inga. Tau te susu ma whiwhio mai tātou whai sauninga I le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lo a inga I le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingatā o lo o whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfuluvalu o perila, I le lima I le afiafi, o Lau Universal Church, Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai tātou pon kalame o le a reto leola I le amatanga o le neiva yaso te fia fo e whawhailoa I ati oe ia o mwhai o na fisotai mai ia le amatanga fo I le neiva yaso o le tusi lea whaalinga alum ta upe luas fultasi al whai upe whae whapea e solo I sea fo I le tua o loi mata uma I o latou mata e le ai fo I se toi oti po o se whanoa noa po o se awe e le ai fo I se toi pua ngā awa ua mawai atu mea mua. Ale upu mo oile nei aso e whapea ia taula lau langa I folanga ale atua. Wailo e le aise tasi o tātou e mawhai o na alo ese mai meri o le ti ngā o le oti. Ia a tonu foi o e iaile nei tae ao ia o e whea ngai ma whaanoa noanga ia ona o le malanga le maliu ma le oti I se tasi o lou ainga se sili ona la talata ia te oe ia ua o atu iai ia le malanga le maliu ma le oti o le mea I le mawhai tātou ona sola ese mai ai tātou te tofo ina malava e le vai aso fo ina te nei ia sa whapea ona wha mawai atu ai fo I se tasi o au na le tua le whapatonga le tua I Samoa le sunga ia Revena wha Sua Stars ia ona ua whafua sei fo ia ona o mai le malanga le maliu ma le oti ia o se aso whaanoa noa tele ma o se maliu whaanoa noa tele ona le o se whaifi au whapesa mai ma umio na mai whafua sei na la vea I le fulu ia ma whaina tuai se taimi whaanoa noa ia ma se maliu whaanoa noa I le vaai atu siona whaletua ma siana whanau laiti ia ua whememe ai ona o langona o le maliu ma le oti o nisi lava la taimi ate tātou e tātou te manatu I fwai lava ia o lea ea le winga o le nei lalolangi lea I se winga o le nei lalolangi e il tala no whai tau lesi tusi e le teini titi lai titi lama ma liu whafua se I fwilo na tama tangi whanau no le teini titi ia matulosi o na kwema wha mawhana whana ia I mwhai ai darling awete popole e iei le ola e whaavavau ke lua koe whiloa ai malau daddy ia kāngi ar ki whai mai Kwema, e iei se ola e whaavavau, whemai le loma tua I oe, e iei le ola e whaavavau e sauni e le tua, whemai tala le tentiti. Ai ana me whi oti ai fua, ana I sila fia le tua iei se ola e whaavavau, ai le whaatali se I ave uma iei tātou pe a uma le nei o langa, ai ua whi oti tangata, ia, o langona le mautonu, le frustrated o tangata, pe a o mai, ia le mea le nei le oti. O e foi le si aso matatano no foi mo tali o le titi alo o tali efe mai o tali. My dad, you know,
tele mana o ki oki fa ko sia mai langa e oki lo winga o makua fa no ile la lo langi ile taimi umolo o langa o ki fa ngo ile o langa ato ya wele lo va ku to right son ya ki fu ko fa fa mai that a pe ki oki fa makau ko va ya ka ki ko fe lo pe ki o oki po iskan ko e fe oki ya o fa ya tu lo ya vai ya ko lo fa matala tu lo ya ia promises a le tua o lo le fionga ia le si promise sealing the tower o le tu o e naoti o ia keriso ile aso e fio mai ya Yesu fe mai Yesu a ko e fio mai Yesu fe mai na te langa ina ila tau na fioti a o e naoti o fa tua ia keriso Yesu fe mai o na fa tasi le o ila tau mai o la pea o si tia fa tasi ai ia mai Yesu ile langi e mal folanga le fa pe a fai e umone si tia o ia fo ili pol kalame le tu fe mai na te fai le langi ma le lalo langi fo ia fe mai na te mau fa tasi ai mai fa tua ia fe mai tala le sa fai tau nei mai o lea lalo langi o le a fai le tu e mau e mai ta tu e fa tu fe mai na te solo e se foi o loi mata uma I mata o tangata e le to ia isi oti po se whaanoa noa po se awe ai whai mai e le ai foi se toi puapua ngā awa ua mawai atu mea mua ua whawhawina e le tua mea uma so le upula mo oe I le aso le nei whatua tua ma taula lo wolanga I folanga a le tua a whai o e whea ngai mati ngā o le oti le nei aso o le upu mo oe wha mawhanawhana ia te oe ia taula logo langa ma tepa taulai e wha maoni le tua I ana folanga le tua wha whitai o inisoi mātou o lo ui ti ngā o le maliu ma le oti au mātou wha whitai o na o folanga e wha maoni oe e le o oe se tangata e te tala pepelo ai wha whitai le tua I le wha moe ia te oe Yesu amen.
fulma fi 2 minuti ona tale o le tula e lua i le ia woli o la so lua le ia so mo le masino a Barilla fa te tu le sunga le fi au ya pastor la fa le copo le Assembly of God i lanu i savai mo le tato polo kalamena o le arito o le ola ya mo pe le malo sio latino fa be fo i la nga wale to mo le filgan ma ia tato tamo fai e mala malama ia na folanga ia wa ni shooting son e umana la ungatu umana fa mana malamatu ai makwale mana malamais ele se senga mal fa kwelo va ile foma ai makwa ke e mai o makwale fialo va ile foma ole mele mo e fe tanto va ile foma wa tasile ba inan wanto va ai umane ua fa lima ono fitu valu iwa sfuru mai dai mua ai tilo maua oe ni mai na se tolu pefa o loro winga o dai maua la vanoa e mawhai ona toi for full ia o ngā sengase nei lo le kirio oe le whanma i rese mea le reila na mea wa e lua me iai o le kirio ko oe le whanmai e maua ai le to o manga ia pe kirio ko oe le whanmai ia matanto fanto ai lo ia to va te sunga le fai au ele tanto polo me fo le vango la ulia la to mo se si fa ponga ele so anta pa tanto ulia va talo vantia punto to tai ale ma to mai sa mo matanto uma le ma to me le vango la o ma lo le so fo ma uia ma le langi ma to e se fulu ma le 5 minuti o Natalia o le tula e lua ta fo le lua i la o le ding ona mudan tu lo tantu tala i vai fanua e pe on te beta mai ai e le sunga ya se uli le na mudan tu i le tula intasi Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se furu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma sau lango lango le wha moe. Tanga iane i le www.asppolyfest.co.nz. Awani avealo popole vale ma mafaufaunga ile mafai ai ona whaatau no ulfai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mafai e api o le Finance Direct Limited ona fisosoani e whaatino o fuafuanga au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olua lua o valu whaafa 5 tolu tolu. Olua lua o valu whaafa 5 tolu tolu. Mo se fisosoani mo sau tafaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. O tātou whapitoa nei mai le whanaloa le Taiping i Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tamato i le nao le iwa se funmani iwa sene. Mau keni le Buttercup i le nao le tai wha se funmani iwa sene. Te le whamurianga e mo mai lau VIP card points. Susu mai loa whailau whatau ma apalai sau VIP card i le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road i Henderson. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A fai fo i iso fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaatawai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi 5 i watolu a mo. Radio Samoa. Dalvan tu i so ya Pastor Carl Skelton malvile tu ya sticker le mau tu mi dai New South Wales e au se Italia fa mai o le mafai o timu ngolo ya i ta tu i dai sini io vai se si o donate wa melt o le mena le mo tu ti ai ma tu nei au kilani so le
Ole tau mawhana mua le vela pe a fua tu e le tolu le wha, lima tau sanga talua. I to tonu lava i au kilani, ta ilo e isi pi tonu o New Zealand. Ai o se tau mawhana rei wa matua vela lava maumi, e se anse alava pa umaini ti munga po ni wanga. E o le ala mo tau wha so ai fo malasua vai e fua antu lea. E le wha silanga e peo na awina mai le la ofisa o le pulenga o sua vai a au kilani. E o le uva mai. Ia kau whala ki kina mea ngā on wha mai mahu ai whafu. Ia makau ka ele foi le 5 minute, 5 minute. Ai le o le tolu 4 minute. O ira. E au ngā e koe ngā ka ele foi le pako. Ngā wha anua o le vai e wha pispisi. O le wha linga lau tonu mai le tātou ofisa i le ni vai ngole aso. Ja, wala vai al sil fie vol tanto. Tro. Tasi le tanto fa si sulanga na o le tusi o le vau fili ya male songa. A wori ngalo solo minga o le tusi o le songa fa tasi male lo minga o le vau fili. E mawai fa lo pengo sa mo si sifo tutuila mamadua. O nisi o tala tu o sa moa o alanga upu. Ya o le mata fo yo le mata i le fringo fa la lave pe o fa i ponga maliu o le singo a inga fisila fa inga o polo. O si I whaaloalo, whaalanginga o e kālesia, ma le tele o le ngana o whaalolonga, e na o le fitu se fulu tāna le tau, e na o le fisa fo I o le radio Samoa, I le tolu o no Hobo Avenue Manukau nei, e maua tuai saulominga. Mori si whaamtalanga, tunga iane I le tātou penga ta wha ilangi, o le shop radiosamoa.co.nz, ia pe vala au mai le tātou ofisa I teimi whainga luenga, I le lua o na lua, tasi lima I watolu, lua o na lua, tasi lima I watolu, e te maua I le tātou au whainga luenga, ia awalo fia mai malo tala au mai, e piki atu sautusi, ia ma se I oka mai fo I sautusi, pe a wheo nei le leila walau sa veu I lunga o le tātou penga ta whai langi. O talawantu le talenga I atu I sa mau, ia polau so ia fisio le mafuto mai le nivaengo le awauli, I le tautua wha wau le radio Samoa. Fa fifi antu le tumu itai ia tinei. Ma le pese wa wha ingoina a lofa moni. How many is your money? Or how many money is your lofa money? Oh
So for mali now joy ta yo tinei le vangola holy but se love for money ida o joy o bidu john the tano le July lo stasio fan to fo lo to no mai le tan to officer le radio samo tasi lima iva tolu amo ya wana wana fa ye lo to pa ye lo to ma a feo e tono la ta vale tono lo sai o le bluetooth alu ilunga app so la telefoni download le tune in app e feo na e fa fonga ile tan to wala le radio samo pe umala bana te fa fonga ilunga o le famo tune in app le download le su el radio samo ya sa alema e pese valo si baya o a yo mo o le toa ua le pa e ua o tia i se ma o sia mea ula a ufa amo i mo i e to fa tu i toni e ole a o o e to fa o e la dia ole a ma ba e le ta ua so e lili ulo ma pau pau sa ili se ta si e ta wala pau ole a se ulo uba ai ala ile au ainga ile tai mande uru moenga e malingi loi mata e tangi olo uanganga ile tu malo ande ile pala pala ma amanga lo ita o se tangata ile anga oe sofa, oe la dia, ole ama vai leta ua, so elili ulo ma pau pau, sa ili se ta si e tau ala pau, ole a se uro ua ai anga ile au. Se ainga a ole nei ua ese sole na ia fainga le pinga nga loe ole atua le oe o se topinga se mea lava a fainga ta ole faiava e moe le poronga ole loto ala ile tinga yo o ile vare a pulo le sua vai vai so vai va ai ale ai e uala ula ole mativa mana tua ina whaato ano no na o anua e tarusu e oni whaimani popo e trauma whaia o se sua vai e talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne i pia ai
Mea lava a whainga ta ole whainga wa E moe le polonga ole loto ala i le tinga E o i le vave a pulo ule sua Ai whai so whaiva ai ane ai E ua laula ole matima Malo atu fongamoa le tautua fo le nei tula le uli ia fa pilo et fo il tapo ingala tunu ya wa fu fa popongo tala moli ni uli malo fa fong mai tele tumua fa alur fon fa tono tauranga ia le fa se lau fit fu wa fetala e masini fai coffee ai si ilunga tu per tongi po rates fa wa uli lango no le national i le leipolo tau pu per twai Talonga o whamuina i le panga Forward Dixon i le fusuanga le Taranaki Explosion. Ia whawhangamai al whalau tereno ni tala mo le so. E whaanua kon whaatono le taulanga o tauranga i le stelau 2.4 miliona tala tausanga. I te tongi o tangata whainga ruenga ma whaamanianga morisi o le whainga ruenga. O tangata o le tūmalosa ala tūlonga le nomenga le staff o matua i le fia. I le whitea ia emisi tanga o tu tongi po rate, i le se fulma lilo pasene, i le whona whātono le taulanga. Ina wala tu loina, tu sama le whasela o bit for wafi talan. E la te whaalu i masini kofe whapea ma kofe. E o mai le asunga fua i sama le ripoti. O le awhe lua se lau iwas fumariva le whainga renga po full-time staff. I le taulanga o tauranga. Ma isi tanga whainga renga longango e whaalu ai le se lau 2.4 miliona tala i te sanga. Sa longa ia pula ni o le taulanga o tauranga, le li longolonga mua i tu ngā paalo ni sila no limpeka, mahe dry style. O tilo e wha malo lo, le se lau o le au whainga ruenga. I le teminei o le au whainga ruenga i lima se lau sulfar fon whaatonu. I le o au fia ia sui filifili o fon whaatonu. E tutongia li silia ma le tai se lau wafe tala i te sanga. A e lu se lau iwas furuono i lato. E tutongia li tai se lau ruas furu wafe tala. E tu sai me fa maunga muni neo tuper fon fa tonu pe ona lipu te ai. I tu tonu le tunu atoa. O le tūlanga o ngā tonu o tu tongi o tangata whaingaruang i fona fa tonu o tāulanga. I le tu paori. E fits fulu no afe luas putala i tu sanga. Ai o le tu pao tamaitai. E a ono fulu luafe fasta lau su tasitala i tu sanga. O le ofisa silia Mati Grenfell. O se tasi o tangata whaingaruanga o ofisa sili pito i tu tongi tele i fona fa tonu o tāulanga i tila. E maoru ngā tu isi ofisa sili pono tongi lea. I ofisa sili Wellington e Makalai Estate. A e lai ketu te isiane lava i le ofisa sili o le tāulanga o Kilani. E tu sama leono se lau mo leono afe, pik se lau 5 tāla tongi i tau sanga o Grenfell. Pa o popo iai maisi whamania ngai au fia i le maua o le tāwale kampari. Maisi staonga. I lana te unga tupe le supa, te furulua pe 5 lau tāla. Ta wai pe a mai ana fili estanga te whaingaruanga se kofe maua fua mai se tasione masini kofe. Mama whai ai ona vai estanga te whaingaruanga ia se score. Mo le maua ia se ko ngaki po le donut maua fua. E se langi ai le ipu kofe. Anga i fui whale whaingaruanga whapea. O le susu ma le mebela o le tau o ia le whamoe moe te unu i New Zealand e amtama i le aso a tae ao i le mai ai le o le amatanga o le vai aso toa. O le mawa lalo o le taatianga o le ea le vasa taste mane u whaata o toina. E whaata o sina ti ei e le whaangastorongo o le susu. E mafo isi tūlanga e peona whaingoai o le vai tafe o le atmosphere. Po le atmospheric river. Le ai awina mai ai le mamafo ti munga mai le tervika. O le vai tafe o le atmosphere o le tu whaatia. Le o le whengasolo inga o le susu i vane munimo. O peo se vai tafe e tafe. Ma awina mai ai le mamafo ti munga. E peona whamarino ai e Sam Kello Magwala. Le ofisa whapito o le tau i vaenga o le tau o New Zealand a le McDermott. O le lolo wa o le tau o iare whamoe moe. O le awhia i New Zealand e amata mai le asto a tae au e o le stof. E amata mai le motu i saute ai le ianga i mai le motu le i matu. Wharia Magwala.
Ono fuanga e pero stilo na afia ila stululu tala whatai sipa po le West Coast, o le motu I saute e afia I tūmalo Westland, Grey District, Bula, Nelson. O ti munga mamafa e whaasol soro mamafa ia no fuanga ila stofi ai patino le Nelson. O nā ngai e mai eile I matu nei mātu ila stofi ma le spraile, ma afia I tūmalo e afia I taupo, o bea plenty. E tō lua I nisi sa mau o maari liu se whale I le Ayo Rose Nis, I Wellington ne pon po ai li ai le tamata I le reo asiasi Oxtabili Hayley Ryan o le tusa ma le se furu le po sa mawai le leo se taro sanga mo le sia tia lea o le ola manui o suyos e ainga e le toi whaalongo lava iai o lato ainga ina o tau nuu leo le whale ma mawai tino maani liu e lua o whaia ne iei sa ni ngā leo I le mata opu a sa tau tino Ryan I tangata lau te leo Rose Nest e le o iei se tūlanga la matia wha wow e sa whaalia ni tua o I le maango tala le staff. E toa tolu tangata sa wha mautua I le whale. E au fiai mase urungali I Peritania. O le sa I lingo na ngona fōa le leitoa New Zealand le RNZ Reed Research Poll. O whailoa I le vāvāra lato tau tilingo wha porokiki le vāo pāti talumai le whainga pā loto uma wai tunei. Ai ora whainga maloto whatasi o lo whao lava na tau peupe I le lai kitio se langolango o lo siriai. A whaia e whaari liu nei unga se unga o le whainga pālota I le temi nei. O le nawinga o le ato e te liu le National Act ma le New Zealand First I le umia o le whainga malo I le ona suma le lua na fōa ma le se laulus pulo na fōa tād mene. Ma ua palasia I laulu mai le ona suma le fito na fōa tā iai I se laulus pulo toro na fōa. O se tei mua leo se whaaringa o la ngona tanu mai le amatanga o February. O siri ene whai ngā malo so whaatasi al pāti o ngāre tonu ma le tamutau, nei lo pāti o I tua ngai o ngāre tonu ma le anga vale. E tōsu ma le luati ma le iwa pasene. A pālota mo pāti o langolongo I Nāle National, ma tā mau aile a vea mas pāti piro sili na la loa. Ai o tau o tuaile langolango I le leipa, I le tōsu ma le lua, tisu ma le tōru pasene. Tā longa. Wa whaelo nei o si one whaumui nā o le panga whaumo Tony Dixon o ni Plymouth I le fusuanga si o tupe a le Taranaki explosion I a me. O Sam Rapira o lo ia whaalau te reina le whaamue moe ta ia sa ilia se I se tui I a wai rangi kōpu ta mo whiwhilia I no wai iloina sa tūra I lumo le whaamasnonga I Hamilton I morianga o si o tanga mwhala au whasaina. O Dixon e masino whai ana tolininga mo le fusuanga ia me, le sa whai ina ia Peter Mihenik I le fusuanga le tausang tuluai. Le sa ia whaaria e le si swing on tolininga o lo I nei. O whaumoina, sa a tō le whastu whao na tausanga le vastu tuluai, si lia male te lauli mas puru tālonga sa tāloai mo le tāmarasanga liki le NRL, ma le Super League I Englani. E lua tālonga sa tāloai mo le Kiwi Ni Sila, marusu wau tālonga mo le Warriors, mai le lua fe ma le lufu lua le lua ma le lufu ma le ono ta fusu mo foi le tonu le mai ai fusu anga su tupe mo fala tonga mo sorry e bena tole ni e Michael Sykes senior o fo muina sa fairan fai unga fusu e uno mo se pulo e ka vailo no le sa ia fatto ilo lo inai le sialo sa mo mar kapteni mo mo o le la kapite to fito ni sila DJ Forbes I le fusu anga le fight for life o le wa fe ma le futolo I le fusuanga I le wao tamata alo kapima tamata alo liki. O whamuina to whare whanau alo I whatamoina sana pisnisi lai tika le pinpoint. Wha pemalana tautua mo whatisinga whale au onga. E si o mi ai le whauwhawina ma le whawaina o le ngāruru e whatasi. Ua mōlia I ta Rome wai o le komiti e toi ilo ina I ta alonga ale NRL. Ino o mai ona tūlo na ingoi le ripoti mo sana pu e maulunga I le tālonga sa whai I naila na awa le West Tigers I le Warriors a New Zealand luas fuono lufu wha I le sa I le amatanga o le afa mua luai sa au fia I tama I tō tolu sa lato pu ina whatasi Edward Cossey ma la vea I le pu e maulunga a luai sa tuina o ia le ripoti au a ngani le asuia o le tō sa moi le lofali o le na pu e sa ia le tō tanga maritau au a Cossey. Talo mai le taimi ua mōlia nei le whātulanga nei lua le pu e maulunga e unomas whae tete. Mai o la whasalaina le tālonga e tastia le tāloi, pe a whailea e na te vave tau tino le monio le mōrianga. Ai a whae na te lui tau wina se a whasalanga sa a e whae eina. O le a whasalaloa i le lua tālonga e wha malo roai.
O se tamatalo soka moale o White New Zealand Jake Gleason o tawia i le lua se fulu te se male 5 miliona tala Amerika. Tu sa le male 25 te se male 7 miliona tala New Zealand i le whaaleanga. Ina ua manuia no na sui no na fo mai mo mo tua inga o le o fati no ngā ringo fa fo mai. E peo na lipu tia le vanga o tala le ESPN. O Gleason sa ta alo le tūlanga le pui le neti por ko-keeper. Ka ta alo mamalo lo mo le au whaava malo le o White New Zealand i le vāle luafe ma tutasi ma le luafe so wha. Ai sa wha multalia nan tale ni ta alo luafe ma le luafe no se tae po na iwi o na vai. Ta wha amalo sia na whaeson ta o tonga i wha stao ta oai pe tai. Ta i wane ina se stay. O le taimi leo ta alo le tamarasanga le Major League Stoka Amerika mo le kalapa o le Portland Timbers e peo na vava ai ai le ni po mai Dr. Richard H. Pendleton. Ai pe tai. Ina mai ai o le tau tonga sa whaialo na vai maa a fia ili siama por infected. Te lumai le taimi o whaase furu mara whaes tau tonga sa whaialo na vai e peo na tinga ai ma le ma whaiona te oitali o le soka. Ma sui na ilo e Gleason ia Edelson i le o na tonga stinga o na vai. Ma ia tua ia i sa le i whawha ma maina e le ri fo mai o mea po plaint sa suri o na vai ai le whaia tau tonga. Ia tala na ona yaso, ia i pere on the side ng toma, so i fo ia mo ni ia ori. Radio Samoa.
fe la pese le tele le ding vai ngola o li fa fi fianga sui fe fi loi al radio Samoa le polo kalame la o li ma fonga mua se o li le tu live fa ele a fia na nei ya wa e sa ni piki le fana wa onga wa e anga e piki le fana wa onga la foi tau fa mo tu le vai lon tolu le lau po le lona fa asina a inga na usu po tu ye na le la le taya. Se fulo male tolo minuto te nei ali tu line lua fa vi fianga sui fe filo il radio Samoa te tolo mo ia nga wenga tu ba faiva lo filima holiday ya so wala so mo mua a permila le so tau fa se vale tau fa varia.
le wan se an tule va lo wati an lo sfulu fitu minuto wata nei le July lua le malupia o ve vo de menga ke ka usambie le ngia woli da lo fai ta mafa le malo le antuno malo le siva malo le sa malo le fonga malo foi ia le tautu le vaingo le o le wa afatonu le July lua ele tautu fa wa le le su fonga le tru mai au kilani New Zealand Radio Samoa tasi lima iva tolu mo ia talo sia o le nasa e tutu la afina e novo mai le volta on le la o mai le o li nei ona e teno fu te vo wi la no il balo si lo pantu malau no se le bang io fa o pese pesenga tua ua onisi wa ilangi fola ko nga pese le anga ko pi fa fo le ai pi e koso pi ola wa koso kai ka skula ki fo le va fu ala wa ola mamori ia e fa pe nga umar ko songo ka ko pese le se le mantangofi Antonio ala fa fonga yele mano le ntudo inisio fa fianga alu ma fa na wa onga ile aso fo raile e mala stona ia so nei na ile fa mo le Poly Fest e le manu ka sports ball ile fa ungo le dei fo i yaso le pongwa ole e tu na fo i manta tu ma tua e alwa ku fo kon i o e fa mali uli so ro ai e o solo ka mai e ka ngisi solo ai ko kongi o le fiwa su e oi ala fai au selfie fai au TikTok ya ala wa e sele o ngala langi o tu yele fanda tau tu ana ma tu ma tu e mi se fanda e lano le tai lima tau sanga le ma tu lano I fol tai se fulu tau sang tau tu ana le lima e fe lono tai o mala stof ba o tau talanga ye fai ele tau vanga ile aso ata o na le stage ta tu wa samo
e pe ona ta wale le sunga i le whaatun sili la son nafi le whalitua ia se yuli e befo ilu talinga ia le moa o ia nao le whaatun fola i le tātou polokarame i le nei fo ia wha so lumarai ni la so antai au se ia ulia la wale asto nai ai o le ea fo ua whailo mai le so ua filifilia ia le whaatunu sili o le soifua malolo ina te whaatu ora pe ona whailo mai i le so o le sa avea masui whaatunu sili Director General Acting Director General of Health le tumaita ia Audrey Sonnerson o ia leua filifilia nei ia e sui tūlanga i se tasi fo i o alo le tātou tunu u le whionga ia whapulea i māji apa le ana wha ma vai mai i se aso foi ia o le nei ia tausanga o le tūlanga la nei pe o nei ai ia le whainga filifilinga o le aua filifilia nei ia le sa sui tūlanga i le whionga ia whapulea ia mai o le whape mai le whaamatalanga o ia o le ai sila nei i le paketi le soifua maloloina e tusa lea ma le lua se fulu maleiva biliona o sa au lau whaamfunga lua se fulu maleiva biliona tala ia le paketina mole soifua maloloina ele stamai tupele o le a va ayama fa iai fuafuanga ale ofisa sili leo le soifua maloloina ni sila e pe ona fa lau ilo mai so ia e fa malo soifua ile na lo Samoa ia le sa si tianto i lunga le tulanga e pe ona sa iai foi ia le tomo finga foi ia lo le tanto o nisine o tofi maululunga i totonu o le malo New Zealand e wila vai le pipi ianga ele poloki kil tofinga le ai o se tofinga maulunga tele le vele o stanganta Samoa ia ma Director General o le soifua maloloina i totonu o New Zealand antoa ia ele o whailo mai po o ngā whea leo le anga ia le savalinga fo le whionga ia pulea i manji apa e pei ona mai ai lana tautua i tutonu o le te whantu ora po le soifua malolo i New Zealand i nei masina ua tuana i atu o le 5 minuto te ai nei ia le tula le afo le lua le nei fo i vaengo la woli ia a mai adisini o tanto whasalonga whaapi sinisi ona tanto wanga i tulo lea i le fsota inga ma le whionga ia lilo mai ava mai na vai utilo o na wale vana e whaatalipai po la tūlanga o i muta upu i Samoa e le whaingo fia le soifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo nga wai ei nei ai o te pera ina e le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh tai tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo so wabaro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa fiti tonga mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel O le afa manatuina le 5 sanga o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima a Aprila o se whaatasinga pitsili o na tele i le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso lima a Aprila. E te tali tonu ai, mo pepa urufale, pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla i mai whaalawelawe whaafose i e peo se maliu. Se pili e le ima whauwhawina. Po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu. Ma ua mo umia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 533. O lua lua o walu whawha 533. E so ala upule ai o mana o ngata utupe. O le Ardas Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le Ardas Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Ardas Travel. Malo soy fu
Samoa. O le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. So e lusfun ma le tolu miru tona ta leo le tulain tolu I le reifo I vaenga le a holy. Ya wa o mai fo le temi o le tanto filo inga ma le fionga ya le ma yava mai na vai le suyo le tanto ala leo lo fa pele ona tu mai tono le tanto tro ya fi fila nga fa tala fan tu le fo ya woli e le nganto le so fo lilo ya le so mo fo le ni masina au le lenyo a perila ya wa tanto woli le lo fa malanga le yo le tu fa tala fan tu ma lo le nga lue ya ma lo fo ile on sa tu tu nga lo nga pe ona fionga yai ya ba tala fa tu lo ia ai fa penga mai lo marka ko ami ya ole poli ole la to tamfi antu ya li lo ma yava ile nei vai ngole woli a fina e ma tuale ma fa so fo e me le fionga ya li lo ma yava le vai so de se vai antu ne e tasile ma da upule pe ona ma fa ye le tala noa male fa so ole tulanga pe ne ile panga ti ole tanto to ile faina ona ole fa le tonu afi ile tise ya ma le tu ma danga ale fala tonga malo si anga tau le tise tono Samoa le EPC ya antonu la o le dawa manino la fa funga foi le tulanga pe o ya le saanga foi le vianga le tomo tai pa le miel tai o le malo o ye fo le tai fono o le committee o fa le lavi fa fo sei tono le tanto tro ya ele fa inda le o le mesili ya o le wotoi tali mai ya le sa foi o le fianga ya le lo ya vai le vai ngola woni ya toi fa telefon tu ai lo malo ga lo malo le on sai. Ia, patala fatu fonga mua patala fa foi se tata watunu ia ona ole mot se fa fo se ia te foi tata fa se longa I nei ona o le tele kele yo I ku fe I nei time la oli ai fa tai le lo famlanga le le tu le tata fe lo tata ku kalame masani ia e fa pena ona tata tata no ai ia inisi foi o me lo tu ku tata watunu ma lo le sai fo manuia I lau le taringa fonga mua I fa pe foi mai mo nga se tata watunu. Ja, Antonu ele toi pomala ele tulanga fo e pe ona ia nisi o fa se la launga ma nisi fo o saunga o mai ale ona nginga I lunga o pe ang mga lunga lo ya o le futai mai ne la vona fa ila tala li lo mai o le sa ta mamafa ile tulanga tau ile tise ma le ngapa ti ai o le tudu ile ngata ile ya le finga ye ma le au fainga wenga o tua inga o la fonga ya ma le tele o le mau fa mtalanga ya e feang ya I mene yo anginga savili ya e pe e mai to wantu fu ile le aso na fili lo mai valanga le sa e ya o ele fa talanga o le o mai on fola na fal ele fionga le tata yo le malo le fionga le tomai tai pale mia o ia fo yo le tai fono o le komiti le o fa le fa fo se I tono le tatu tru ele I awa yantu ya le fionga ile le minister le o le EPC po le malo si anga tau ele tise le to fa ya olo ya te loa asa no la vole pale mia ya o le minister fo ile e pe ona fo fola ina le fana ile tulanga fo e pe ona yai ia le tulanga wa ye sa mo ile temilne ia pole SOE pole state of emergency e pe ona fa la lo le so nafi lilo ia me so vinga lo lena e awa ya nafi o ani vai nga ya ona sila fie le tru lena sa no ye le fiongol to mai pale mia le so nafi. Ya, mo la bala o te fafunga mo sa le la bala futelenga. Ya te tulanga fulele e tatu te mau luma la vai le mo tatu fa mtalanga ma tatu tau fai. Ya fa pe foi mal tatu tulanga fulele le complain ai te mi uma. Mal tu foi ya o le wa fa ali manino na nafi na ua ma wa il tatu watu nu ya fa silanga le o le polo inga fa la blabe tu fa se ia ona ole tulai mai ai ole tulanga e winga ese fo I le tato pawa le tise ia we ele fina ngalo le malo ina ia mafai ona fai se me fa pea ina ia fa pena ona sa ili mali ai ma sa ili le ai a fianga o tangata lautele o a fianga o tau soifua malo loina o tangata lautele a fianga I pisinisi ya mali tilo le malo ya e ono o atu le 10% le tamau ainga o tata o tunu le GDP I te tono le tausanga lua felua lima wa afia ona o le tulanga lea I le a whaine I le motusia peo le ele tisi
ele o whapea o se mea fo lele e tasi se aso pe lua ele vai aso le ai. O aso uma o lo ua iaile upule o lo tau whaso soa o aso uma foi. E manino e iaile vaenga o upolu. Na o upolu le whasinu tonu iaile whasinu silanga le au o le o whalablawe tupa fo se polo inga lea. Ai o le o sawai ia la ai makwa i seki a sawai. Ai peina o polu le i le tūlanga lea. I le tolu sifuru aso la lewa tu ina mai ele malo ia wa ia i loa tūlanga ia tilo tilo i ele malo. Mai tawina a fianga o tangata a fianga o pisinisi. Ia ma le fale ona o le fale tonua ia fititele fianga. O le ana whamanino mai ta itasi ele fionga i le ofisili o pulenga o le malo anga wha eltise. Le fionga ia whaumui i ese. Le tūlanga o lo o ia ia tata wafia. E mai tau ina fo i le whamatalanga le fionga le ofisili o pulenga. Nei o le vai taimi lava le nei e te tau wai o na o le tūlanga fo i le le vava ai e te tau o tata wafi i lona tūlanga lea. Sa whapena lava ona fesiringia fonga mua ia le ofisili. I tūlanga fo i le wata tupu whaatasi mea umai le taimi e tas. O le leanga o le tata waia malosi lalo le ele. Fasolo atu ai na tangi mai afi ia i tūlanga ia e peo na i spare parts ia wa whaatawina ona ua whaaleanga ina. Ia o le fo i whapea mai. O le afi lava lea e alu le vai. Le malusi anga le vai. O le taimi lava le nei e whaamalolo e le pea lea na tātala noa ai, le bearing. Ia ona o le e te tau ona ia i le tūlanga na i le taimi le nei o le tausanga. Puso le opa ufa kasi uma mea ia le kai mea kasi. Ona tilo e lole o le malo i tūlanga ia. O le tūlanga o ngaunga i lau tilo. E moni lava o le fale mai, o lo o iaia lata wafi pe afa pe pele le tisi. Ele o fa pele o iai se lata wafi fo le awa ia ta tonga mtūlanga mu fa pena. O le malaiva alele fa pena fo. O la afianga o tātou. E a ona fai tau mai le fio ni a inga o lo o wa whaaleanga ina pusa isa mea tau tino. O le palasi la i lalo le tatou le tūlanga foi le la fianga pisinisi me whapena. O le palasi ai la i lalo le tatou GDP. Le ai ono o atu i le sefulu ono pasene o le tamau a inga le atunu. Ia lono winga. Ia o se tasifele na whawhita uli o ngaonga le tatou atunu. Awa o le wale mawale atoanga o taimi e whaanga i o iei pisinisi e tangata. Ona o le tūlanga lea i le pē mai o le pawa. Ia o lea la ua iei le fuafuanga. Ia e taunu mai e tata wafi e pei foi ona wha ailoa mai e le fionga tamai tai panemia. Ia o le wha pēr foi ona taunu mai e tata o tōtonga i le fuafuaina lea lewa umona tōtonga i le taimi nei. Ia whaamautuina se taimi vave whaatino e poroketi mō malu si anga whaafawina. E fufuanga na le tatou malo. Ia ai o la utala atu le pe o le pao al taimi nei fonga mua. O le matau tu le West Coast Feeder. A mata atu po toa mua. A nga i atu whaleolo manuna. Pena o tolu ape loma le awhai tūlala e pe atu ai mantua sa ono i tūlale i lungan whasisilang. Ai o lo tu pele i PC, lungan whasisilang ai le ono i tūlala mai le ono i le afiafi i le sefululua i le vailuanga. Ona i eile le manatu foi lele. O iei se isi whale tonu a pe umi atu. Lai sauwhanga le whasisilang lea. Mari. Ina i ano fouta i eile tātou watunu. Ai o le taimi ai wa mai tawina le vai aso le lama le vai aso le nei. Le aso saa. Na baveola tuale le pawa. Tu sa o na o le tolu a pe lua male awhai tūla le sa pe atuai. Lona winga la. O le mai tawina le tūlanga na le tūlanga o le whaasoa soa le tisi. Ina ia malolo le isi afi. Ai sau le isi afi. Umalea malolo le afi le na. Ia ai whaalu le isi afi. E tali e tūlanga lea. Ai o le na ua tatala ina le polo inga e pe ona tumina mai le tato malo mo tolu sifruaso. I to tonu la o le tolu sifruaso le wa activate le tato ofisa fo ina le mo tūlanga o whala lawe tufa fo se i whapea. Iai uma mea nga iei tangata e whawhisili o ai lava o lo o iai ana mana o ngafo i tūlanga ia e awhianga o le eltise ia.
lo fia maua se soani e vili la le ofisa le mafeso tai mai ai o la tau fo itala no mai le tulanga wa ye mai le taimi tato e tise wa ye mai le taimi tulanga o tato wa tunu so fo maloloina me umana ina ia manino o tato wa tunu umala mai i le tulanga le wa ye Samoa. Alo va tanya lilo inisio vainga fu ile na fe le sandanga le fionga le tita yo le malo o le fantanga ina le ilalo o le polo inga le pe o se ni le o le malo o le abudan tu le o afi ele tise ele ngata mo pi sinisi ya e fa pe fo ya inga tito tas ya no le ama se tutongi no le la fonga fo ile ya o se fa ma avenga le da ya wa uma madisi o lo ana me fe o le abudan tu le timine tonu o le tolus fulu aso lea se iau dia lea solus fulu i vol lima sino aperil. Lea fia. Masalo, o tolus fulu aso le faa wa yaso, Ia. A faa pera lea wake unge ila wafi ngai New Zealand mai Samoa. Ia. Kolu wa yaso sa wele fa ati le iau le o le faa lea. Lona winga. Talo sia, ai au mai, e tau nu mai le sutonu o le masina le le tolus fulu aso le awa taunu mai tono tosfulu so ye pe na tawa ya wa ye fa pa fala o tongi o tupe ma tongi la fonga mo af ya o ya tulanga fo ye e fa le ya ile fa fo wina ole e malo siang fa fo wina fa tonu wina e fa le ya ile fa le tono o le o mea umana le fa mai au e ma fa yo na tato au mai le ta wa ya o le isi foi vai ngata wali fonga mua ile saunanga le fionga le tamatai palemia e fa matu ia por kalame fe soani fa mama avenga mo ainga pisinisi vai nga mo otole tunu wa fia ia ya o le vai nga fa matu atina fe soani o vai nga tupe mato mai fa pito mo le fatino ngo fo fuanga al mama o al fala putonga malo si anga tau eltisi no winga la tulanga ia o mewa o nga foi ia soani vai nga tupe to mai fa pito ya o le si tulanga fa tino mta fa yoi fa tula fono committee mo fa la lawe tu fa fo se o lo ta wai tu tino o mo le malo pisinisi fa la putonga ina ia nga lue fa tasi mo le te fa le o nanga tawe tisi fa pe fo fuanga mo fa titi o afianga le atunu tulanga lana le fe mai ya le wa mai la lole o tato eso ila e so soani mai il tato malo ya tato ai ila utilo ya ile tulanga na ile ya fi mamena au mai o tulanga fo yo o lo tato tise e lo e so soani ile fa yo o le pawa le fa le ya ingam business ia 50 it's not even 50 afangi yai po le yai fo awa man tu oi le tolus fulu aso le te fai o le te ta we uia e mamao ya tunu se longo America Samoa ya e va vento mai e biale e va ya ai man tu se foi tato power ma America Samoa fa yo New Zealand Australia lona winga la e saula le va ale fai e man kai mingi makuri pe wala nga wata masani pusa ye ang mai fa amai so mari ya fa ba ya so pole over to fo o fa tata no winga la ya nga e fa ono le ya nga fo il tulanga le ile awina mai o le afile mai atunu mamau ya fa pe fo ima o lo wata el tise fo ye ma fai ona mawai le malo si angalia ina ye ma fai ona ola ye tata bisinisi ma ainga ele o i tono polo inga lea ia se soani mua fo ile le mano le te mine i a inga pisinisi na wa makuale anga fa se ia to ia pusa aisa ia tati ia le TV ia wa mo ia nga wa kele ia ka ko kele fongi fe ave i fo ile le e mai mo ai le mano le tudo ui mo meu update ia ma telefon ia ma tala mai ima o lala ele o i se fa ma venga le te mine ia wale mai to wanto na la vai e fa pa fala i tu tanto miliona vo ile le tolu ia i tu malo na wa awi dan tu 2 miliona le temine ola ya 2 miliona o le tua ya li poti e le tulanga foi le au mai ton li poti sia ke ka kokomiki ia ma le tala o tupi ia ona pasi foi la ia le ai talo sanga mafufuanga fatatia fa tau sanga pai au mai uma ia le fofuanga le fa le tau sanga ile
tonu ole miliona le tas le fa te ingal miliona ron tol ia na pasi lola ia le matanga wenga ole mafla le me e pasi anga ia na fa tale lole na tupi ia ole tua ia po le lima so fa ingal wenga fa tale ia why process for ia pepa le Ministry of Finance la to ia ona ave lole la to tonu tato account tato fon fa vai o la ia al temi nei le tulangal nai I nui tua. Ai ole e pe ona fa sitting ia tu lang fele le so ni le sap sili eti. Le sap sili ia tanga wa ia na fi. O lawa o le na sa no mele fionga tama te panemia. O le ia tonu I le mata I tu ina. Ia ainga ma tu lang fa pena. Fa ta wina o ainga tonu o le te vai to le ia tu lang na e tilo le malo. Ia I to telefo yo. O fianga tangata la tele mai sanga le mo fale me to tinu tau e tisel fale ngaina lono wingala e mai tau wina ai le ta wa mai las tu langa fa pena fa mautu o le pawal me le fe mai fa mautu por kala me so swani fa mama avenga mo ainga pisinisi mba ainga ma otile tunu wa afia lono wingala le ai e ai por kala me e fa mautu la tu langa e sila foi lali fonga mua awange saule inki afanga le ale anga langa pusa isa korko sanga kalwai wa mau kingo ayo mai kamanga ilungal mele pusanga le anga langa pusa isa korko sanga kalwai sau finga woki mai ai ingai kakai ale I mai le ai nga ole ola pe le ufa pe ele lo wale vanga le ai e matua I sa ili le malo ia tulanga umaya ne te o se mai se kanga I me umana ia au te loai e o ia sa ilinga tato malo ali fonga mo lo va so ri lo magava ia po le ama le tulanga o ia o le mepi to silio na dawa o le o fa ia le polo inga le mo aso nei e afo ina ia tau tope atu ai le sosoni le mo tatu ainga miselava ia le fai pisinis ia wa ina le anga ia le malu le tunu foi le mo tau mafa ele ngata ile o lava wa uma me mo mi tono le tatu o tru ia o le fai pisinis le pe anga ia le ia malu sa mo ia e fa taifo o le wa mawai sia fa mama avenga e mo I e sa o le sa ndanga foi le ia ale tolu fa pe lima pe o no foi ve yaso e fu ale al to le va I lo tanto tunu I le tana o le tau ia tanto tano lo tano le tau ali lo mai ia po anga ko fuanga I e pule al ko inga ngarka a lo ko ar ko inga fa so le sam ia ma fa pe inga va oi fa o pe ai le va inga fiki ia on ka ko fa ka ia la ia le ile tulanga e pe on ye o ni si va inga mai tawina na talo ina le por kala mela le son na fimal fa tano ngali o pe o lena mai tawina lava sa tu lo whatever na fia maua sa tatu so ta inga male o Cecilio Puleng o EPC madi ya fa o le sa tu li lo ala e tatu tu stala ia tu langa le o le atonu le mea na le anga ine yaf ya o le afo le mea wa o fato ale anga fatasi le nei taimi we masa salonga ile tulanga foi le pe o se mea na fa o se sina ia fa le anga fatasi le taimi nei ia o tali mai le Cecilio Puleng le se me fa pena ia a le tulanga la vai o le mai tau atu lana whamatalanga ia o le tulanga o le vai tau wale nei ma le taimi ale nei o lo tilo ai e iai tulanga ia iafi o le ae whai mai fo ia e tātou tele o iloa atu e tupu fo le tulanga le iafi e pei fo i o le mea le e tupu nei le tātou e tisi e tupu fo e iai fo i le taimi e tangi e le afi ia fia mana o mia le tulanga lana ia a o le ala o matua le anga fatasi taimi le tas ia e leo se mea na fofoina o le ae whai mai o le tātou leina marosi la ele le isi mafuanga ia ma le tau wa le isi mafuanga na mafuai ia o le tūlanga la le waiai o le ala fo na la officially le press conference la na whai el fast pe watalia la le fofoanga le nei al tātou mano wai lena te ele fia fo isi o le o lai tu ile tulanga o le SOE pa mai o le fai o se SOE ile nei tama I whawhitau li wat e tau ona fo
ia ai ole pe ole si foi tu pe fa au mai tala foi le fa pe ia ua mafai ai ona faaogā tupe aunoa ma le talanoaina ona o lea ua faatopetope ia le tulaga lea ia ae o lea e mai tau atu ia o le maniaga lava ia o le malo ua lagatatau ona iai se tatou poloaʻiga o faalaulawe tufafoaseʻi taimi nei ia mamai e le 3 aso lea ia o lea mai tau atu e te lē alagaluega le malo le lafai ai i le itu lea i le vavaʻitatau ia o tatou aiga o tagata na mafatia maafia ia o le tuu o le taimi ina ia au mai a tatou afi faaleoleo au mai spare parts ia ae mai se ai o le ofo mai foi o le fesoasoani lea ia afai o iai ni aiga o fia manaʻo e au mai ia latou tulaga ia o loo iai le faapafala o lafoga ma matiute i luga o na oloa ina ia mafai ona fesoasoani ia tatou pisinisi ia ina ia te mawhai ana toi se taimi wawe. Ona lifi lunga ia le se fulu ona pasene leo o le tato tamau ainga leo e wha ono wha ale tonu ai. Ia ona o le tūlanga o le motisia ma le ola o le tato e tisi. Le lik mano wha taia lilo e se tasio leo wha funga le whai mai o le wtatau nu mai la stona. Mai e tolu aso sa pe e toi le pau ai dai le whianga leo toa mua uta. Ia uloloa ma nisi o fio anga tūlalata. Ama tāntu leono le tai au tau leono le fiafi. Ia e le tolu i tū lai peo nei sao no. Ina o la so sila fia le tūlanga lilo. E sao talana awai ole tūlanga iai. E le whaasoa ina le na. E iai ia vaenga o le atunu. Ese taimi e pe maolai. O isi vaenga le atunu e titi tūla. O isi vaenga e fua i le ngā nuenga whasosoa. E fua i le laina umi, i le laina malosi le whapea mai e le tātou EPC. Ia, o lo iai wha le tonu, o tūlanga umana, le alu i lalo o le whaasosoa. O le mātou foi itu. Na pe e tasi, whaatasi o na pe le ono i le se fululua i le vailwanga. Au taimi le nei. Ia laua mawal mea le nāwa, ola e tolu ai tūla. Le wa o mai tawina, vai aso lente dei, mal vai aso nei. Ona ole tūlanga foi lele o te iloa a te le alinga luenga ma whainga tā foi le EPC. O le toso foi le na o le taimi o le motisi o le tisi. Ai titi, ai mai se lava. Vaenga tonu lo iai afi o lo fa le tonu wa i le taimi le nei. Ai mai se ai. Ia o le tūlanga foi lele e le whapea o se mea e whaingo fie le tau whai o le afilia. Ia ma le fua foi. I le toatele o i la tau e iai tonu o lea vaenga o lea tunu, vaenga o bod. Ia e fuafua iai le tūlanga na. E ai sao leia talana, e iai ia vaenga e pe i le ono le tae au alua ia i tūra e tele ia. Ia ine tau mawhainga la le whaasosoa lea. Ai o te talatua ui e le mātou itu. Pe iwa iai le sosoani le na. Poi lea ua vave o na ola mai. Malo fam taia le mai va ya tonu e sa o la usa nga fo le divaingo la ya Malaysia ya fo Malaysia sui le ve mai tatou do mai ni New Zealand ya o ina la si fanga i falla tai fa mai pele pa tolu ile fas o le vai aso pe mai le vanu tai wanga ile ono le fia tonu e tai tu sa malau sa nga le futa mai a Tunisia no ma fio ang ya ese no ma fio anga ese vaenga mea nā lea lai ona vai mai le whai e iulanga tangata o tātou lunga o le Facebook whai mai. Mako o le vaenga le o wape mai e vaenga East ioi. Nā e vai le EPC East o le South Coast Feeder le la vea ia le atua le ipata. Ia o mātou le West. Ia ma le East le ia nga i mai i le taulanga male tūtu tonu la. Wa yela waenga na ye to amua etele no wa yela ititi le waenga o no mafio nga ile na ya anga yetu itakapa o mauta ina inuna o titilo ye na fo ye e afio atu te matamata le lunga al fasalunga le EPC na titilo le ye vai vaenga na le EPC i vaenga na le tunu e ye la vai vaenga le EPC na titilo ye e au mai ale ongo ikula ai o le aso e pele pawa pela mato e tolu i tu lai pe ai
Ya, na tu fan ma fo fo lo ia le. Le au mai pe ilungo le notice le e ongo I kula e pe ai. Ai va ve ona ola mai, nei lo le fai mai. E ola le tolu I tu lai pe ai. Ai pe angele pawa wa ongo I kula lai pe ai. Ona na la tu langa le na te sila fi ai fo il sila fi fo tata tunu. Le tu langa tonu al tau fa so so. O le a fai wa va ve le ma alu pe le afi ma le va ve a se nga fo ia au mai ai upu la lo le IPC ia fa fetai le onu sai va ve al tata so ani ol tau la pale ia wa ma fo le fa va ve fo il tata fa la ina tata pa na ia uma ina ia manino il tata tu nanga na ana o ia fa la tai fa lua le na pe pa wa aso ato pe al mela le ngai fa la tai pe uma ke fongi ma kwale o la se me ma kwa ye fiu ai wis ke fun e ke fiu ke le mfangalo long le internet o tu langal na ya ese foi e tilo foi tai pe ya me foi le funga mua le fai mai e il tato va e ngai e fai ya telefon la me ala inga ku mai le poula o ai o me ama ko e ma kwa le ngai le se o ne se le internet e slow ya ave mai ya kala la va e ngai e insinia fa mai ya va en apong sao le tunu o e mawalalo e malifa ya e alua kwale mele mfai na alu ya vai lunga survey kai pay your survey in coverage on TV foi ngale from transmitter to transmitter ya ol tulanga na e vai ngai o ya foi vai ngai o atu ya ole area le ke ye lo fali e mawalalo tele ele mfai ya o tulanga na fa penale le tulanga o telefoni ma me fa pena ya o tulanga na fonga mua fa malu lua to tata watunu ele o kai kole IPC au kai kalele ka kirkilo lunga notice ale IPC le la tau tam fai fa matala to ile tulanga le tata feeders ya le ula ya wa fai maulanga mele ka mai kole east ya ka mai kole west yoi ya wo fo le feeder fa mai sole la el ngai me ke wa isis ya ono fa sisiranga na le IPC temine Lele, ia, no va ia talo sia, ia umane le tolus fulua sole we ele tanto polo inga le tula I mai ole state of emergency tono le tanto tan si mai aifo. Ia we sif so ninga le ile tau fa so ina le tise. Ia ma wola tanto wafi wa pe ia tailo ifa sa mai wa lilo samdanga le officially la sonnafi. Ava pe tau fa yola uma fi lima. Le tau no wantu la stona. O lono wingu o tonto la fa solo antol tanto pau ai dai upot. E moni. Awa le lima ya afif so swani au mai. E tali ai. Pea parts. Ia. Ia lono winga la. Ia la sa ole le a faila e tau no mai la stona. Ia makoi manga ia pe a fai o ka mai lo la umalo. Ia ai cost for ya tato wai pe men na le ala una sa ili spare parts ia ona ole tulanga foi le ile ka current la le po le haya inga mai o mea ia le foi le tap tongi se tata watunu ia ele o tupe mea mai se nei tulanga le tise olo ia mai tawina la sa mai tau ia funga mo ia tulanga mata upule nei awa ila mai tau ia fa tangata ole fa nga ina le tise matangata fasala tau ona mata itu lele ina ia mautu lele ia tata wafi matulanga umaya awana ito experiencing al tata watunu uya se tulanga fa apele lumana afa yo le sale ilele ia fainga mal por kalameina por ala val men faleton tama fairo le taimile ne ina ia fix lele ia mafaile le awana ito o tata tulanga le Ia, wai, o tātou wele o tā was a developing country. And tā o me tā o developing country. O mo meo third world countries. O atu nuu ia e le ola le ia se pawa. E kausu e se sua vai. O tātou wale vana na wha u mai nā ile vasenga nā o atu nuu. O le o tātou le atu nuu wale leo nā tina. Peita. O se tasi leo vaenga pito sili na tā wele ola mara soi fuola tangata ola le temile nei. Ole ele tise. Wa uma so la fa mule. Ole vai temini. Ya tonu to ti ato fu uma ai ngol tanto to.
ma le o ngā umuila. An tātou tala no lola i o ngā umuila e kau whai ki whakasi umale fiafi. O le consumption na le o ngā umuila e whaisi maua lunga. E wa lango kalongo aku lango au e whai lau kuka foi le fiafi lidi. Mea na ngai sa wale le pili foi le kisi. I pi e anua e lunga foi le fiafi ki mi le whai le kuka. Ia e uilea. Antonu e au ngā me te tupu. Ai, mai wepe ana mo se avano i le fionga le minister o le APC. Leanga i fo i ali poti e fiangia i solo i lunga o penga tafa i lang. I le sa avea mataita i fono. I ni ona manatu e pe ona tu inatu tonu o le matanga aluenga. Ia e mi se le fono fa tonu o le pulenga le o le malo sianga tau i le tisi. I tausanga ua tuana i ele i malo lo mailon tofinga. I le tūlanga le ono tūla i maile mata upu le tonu o Samoa. Le wai ulava na tūla i mai. Ia e tailo i lo si le fia i le tūlanga li. E monia, oi, o le tūlanga e sawana iai. O le sawana maua ia le se saunoanga le fionga le liminsta. Peitai. A whai o le manatu ia olo e sawana whaile komisi suesui. O se tūlanga alanga saufo, e le sawana te ena. Awa sawana tiro ina. Pole atonu al mele lape ala yon fape umita to. Ia ma iai ma mate matenga na le fionga le te fondo. Ia ai ole tulanga wa ta o le fonga ina le tisi. O e mai tau mai le fafua se i ole si tia ole tele ole fonga tato tu. Mai le fapa sene lenta ua e faumuia nafi. Ia. Mai le fapa sene al wako se fulu pasi se fulu al wako se fulkot. A ele i fofua ina na ele malo si anga tau ele tisi wale. Na maua lalo le mena fofua na iai. Ioi, ma walalo me le fofua yo na le sa fapa sengia. Si i mai asi te fu. Le faunga o le tulanga foi lai au mai wa to e fo i mai mai COVID wa to e tau foi fa nga mai ya me mai lua si tia te mau a inga le tunu. Au mai le amasingi, au mai le me, au mai ia wa ka ko. O le toaster, o le kipoki wila, o le mea fai falangsosa, o sandwich maker fo ngale ngal fa inga yao ko sangwis, o le mea fai ulo ke ngiki fo ngale le blow dryer, o le aul, o kare kela o me ko kongo le house o le kasi, o le pusa aisa, o le masingi ka mea, o le fafanga ngau ke le fong, ia alwakwa i ma o mea fo ngai o headphones e fafanga, e kele le maumia a faila e iai masingi koleng ia io e lau trade meal foi ngale la kakia o enga o fale le ko me va pe ngai gari dito o kele se me va pe mako io e mako me fa penga fa mo le mako le ko e se o le e ainga yen masingi foi ngale fa ke koleng e no fo ngale va ai la oi e me o e samuia ya o me nga la ke fai ko e sala ila ile fai mai ole office ma quasi ki ale fa nga sa mo tisi ya ma lo fa o no wingala a tonu na usila ye le pulenga le o malu si anga tau ele tisi e wa taulana a ko e fai si forecast o le fa nga ino le tisi ya wona ila lo me lusful pasin e wa ele ya le sili le mau i mele ai le anga le mau ala loma ia wala mela le tup tau foi le anga uma me kolu ki me kas ia unga le lolo le e ta tup le me ole anga ia ole sia usili le tu usili to ia li o tele i mauti no antu le fatananga le so nafi o tato wa fie a wina mai tonu ile temele nei e lima anto ai ma fie lua ia fatang muli mai o ai le fatu peina o le malo si anga to ile tise pole o le tanto malo le fatu wina mai pe lisi na mai a fie. Ya o lena tau o tato malo ya e tau na fasili po fele au ngalua na malo le sa wai awa e a fai o le ya ele se tulanga fa pena na singia ai se tato fasili tau yai o le me sa ma le tanga le EPC o le me o le tupele tato Ministry of Finance o me ka u fala la tu fa fu sei le au fa nga mai nei taimi ina ia fa pena ona fo el fa fita u le e tele a me ono e tato fisili awa ole tulanga tau foi ona fai lo mai ia po e te kupere EPC ia pele ai o lau titilo tu yele pe on tala no ai foi fa nga ino le tisi pe foringa mai ole yele ole plan le EPC ia ole fa pele EPC ia ngar ki po ki wila le se o nga muila
Ele foi se tosta. Ioi. Lai oi households. Ioi, le tulanga na. Ai le o tele ni me foi na. Ai le lo. O le ai makwa ke le me yo foi. O le se ngaman me ngale. E ke le lo kingo ai mai lo of kingo fi we ka fa. Wakele ka ko me. Wakele ka ko kusa ke le lo kingo e tonga e size XXX. Ai mai lo size solta o yo le XL. No winga watele tato electrical appliances ai matuai lai titi ale pe fa emonia ta fo ata mafofonga ai lai titi la le mele forecast la wali ia ilo tato watunu ul faunga ino tato etise e fa ono sa ai la le manatu o te lo pepe na le tita ua e fa ono sa ai la le manatu te fono e tupul mele pe fa yolana yai la lato tilo i le taimina iai te tono le EPC i le tūlanga lea. O si itia le tamau ainga le tunu, o si itia le whaonga. Ai la ikiki le plan le whaonga i tonu i lo na winga la, o la e sila fia le iai e a whingi. E pepe, ia malana fo i au wainga i alasa iai tonu i nai fon wha tonu le EPC i le tūlanga lea. Ia, tānusia, poani tūlanga wā whaina le taimine. Tānusia, o nei tūla i mai se taimila tamai le PFA le pe ona nga patia nei le tantu todo ile fa le tono le tisi ya wa le taimi ana saini il malienga le fiti ya li lo mo fa funga nga le tono ile mingo i se le afi mai le ya la tu ile afi ala wa makar ka kolis ya pe tonu want to le sto nai pe le tonu want to le sto nai o le ala so tonu want to afi ya o afi voini ele ngi afi foi nga le va kwa pa la ka ola lo pe fa ola lo o afi e te tau ona fau sia va le lei ia ni afo ni fola vo ia avantu le afi fa mau e lunga le afi pe fe o toi nga afi na a fe o toi nga afi vele na avantu sa o si ilano palaka ye konga ka ko waya ia ola i lo le tanto el tis ia antono le tulanga na ni te mo fa pe ngale va kwa palaka lo konga ko afi fa ola male anto am tanto afi ia e dalu sia ole ava vena na mau se so son ia mole maftianga pe ona ia le tanto tuno ia te leino ia pe te toi fia sa no antili tanto EPC ia lilo o ngolenga wa ia kwa ngafi le aviafi ole na mau lo wa no e te lua tala noa ia male fionga ile komesina ole mtanga luenga o leo ia moni mato tuli mai ya mantu ona umalole mantua o pa o le sisu yo le deck disaster o lai o komitina fa tua fa la vetu fa se mali ya o le ala o malo ale sa no ngale fionga tama te pale mi manta to press conference ya mato o mai ma fatali fa fo o pa tasi tanta mato fataria ya o mato wa to fu ane o pa o le sifa to ya muli ma pela muli au so yesu ya matoto mawal fa stepulai tu o le tate le conference center le tate ya pole tato fale foi le song le moto tu ya tu putam se efi isong ya mawalo na wa pa ya ole lana na sauno mai tu langa na sap sini ai tu stala ole molianga ole fionga ile ali minstao ala manmia malepa pisinisi ala manmia malepa le to fa fale mawainga timaya tafua mali ya ile mafua i se fala blave ta vale no afia il ta vale el tanga venga o felo elements ta ya ole na fale o mai o pa au ya wa o anga i fo elements ta il fale mai e fa ya tonga fitinga o na manuanga ola fo na manu ai ya fa pena fo ia il ta vale le na tupu fa ta sit fala blave o ia fo tanga ta lo manu no ya ole la wa fa ilo ai il taimilia ya ole wa molia ya le fionga ile le alimensta molia ngol abtaba li fatamala ma fuai manu angai inisi ya male abtaba li fatamala Olo winga ole na foi lava le minister na lona sai le taimila tu pole fala ya o tulangal na le mai tawa tu ya il saudanga wa pa ya wasawa telele fa foi na le taba le fionga le minister ya anga i lea e la vea i o yanga i lunga i o i le mafa ya o tulanga na le wa yai o lea la wa
wa foi ni wa fa se tuanga Italia ilona famasinonga le tula I famasinonga le urwa I tola longa famasinonga le mention foi lele o traffic offences I le district court ia ila solos fluiva perilla ya ona ilo la io le stala e tolua ya manto foi tolua ya fale mavaenga ya minsta wo fa pena ona ia ile tulanga le mai se lava tulanga tau fala lo tau tapa I foi le fionga te susulu Cedric Schuster ia le sa tu foi le tulanga le ia o le fasalanga yo le ai tele na le fia is ia o le lato le ilo mai nga fangi Cedric ave mo lia le ko le step down ia mantua foi fonga moa se ia le mawalunga al fasalanga ese ia mena foi le a foi la loi fo lua fea ia ele a faina I fo lo tofi mari ia tulanga mana o le tulanga tawa ia o le wa fai loa ele fionga le komsina wa permena sa tulia tuaia le mata upule le malo fa tak Antonio le si vaenga le tuli le pa ia malo le Antonio wa fa te ia I le vai so na se ma vai Antonio ia li lo mai Ila o mai o le whaasalunga lea le pulenga o malaiwa le ina I Samoa. O lea a manta le mena o le siaki o ta vale anga I antu fui le whae ma whaantali wa. I nai tutonu o le tātu tunu. O le isi vaenga o le whaasisilanga lea pe ona o tau mai tau o tu fui le iai. O le whaapea mai. E whaatino le au whainga aluenga al malaiwa le siaki. Ai lango sua atu iai le mentanga aluenga o leo. Na sfida ngalo komisina I le tulanga o ye se tula fono I le temile nei. E mawhai ai on avantu le malo si anga I le au whenga alwenga al malaiwa le. Lantu te whaatino I lea ngā yoinga I le mamanu o le antunu. Ia, na whesiringia na whila whionga le li komisina o lana whamatalanga e ao ona tā lia el tātou o tunu ultulanga lea. Ona o lea e fono an na while tolu male lo ia sili al tato malo e fa ma o te foi pe o te loa fongamua e ai una tuina atu ia le ava no foi lele e fa malam la mai nai le tulanga le ai le va ole security ale malai vale le pale malo si anga o leo Samoa mali Wai mantua foi yo mea ia e avele warrant su e kongo lau ka vale pe fa pe ki fi manga o su er ka va ele nga tailena a ole tanto malai vale ole malai vale le fa va malu ele na utanga tanu Samoa le anga yantu ina ile malai vale lo no winga a fa pe e au fi ai matangata o tunu e pe ni New Zealand ma Australia mai se tunu o longo winga ka nga au mai le tu la fono na fa tanga ina fa tu la fono a wai ma lo si tonu o tunu nei pe ni New Zealand Australia ma le tele isi tunu le mele ka o le right al tangata la wa ya tata e te e nai se mea o se su enga fa pe e pe nei sa no lilo si vanga na wi le fa se pe na ta o le warrant sa o le lau fitalenga fonga mua o le tulanga tonu ale na o te malam la mawi ia ina sa wa ia tato mana tua foi o leo tato watunu e pawa so se mea leo ma dilo e pawa so se mea malaiva alele o fe lava leo ia pawa so se mea a le taimi la le nei e ia ile mea la watu po el malaiva alele matato leo e a fia o leo malaiva alele e ia ile IT e au na fai ale malaiva alele ina ia tu ina mai a wa foi le pui nga malaiva alele ia lono winga la tala noanga tonu ana le fe mai o pa tala noa mai ia le AT mai male CEO ole malaiva alele ia male mtanga albenga ole ale fofuanga tau fai ole la le singia po le ale me mo ye ai lo wa tanto nunga ile fia su e no tabale e au na fai tete ia awa a fai on tangata mai fafu e tangi la tangata lo na ia taule wa fia ile su e folon ka vale le ba kus fas pe pasa mo fa pe o lo masalomia lo ka ba e ala na avale warrants o lo masalomia o lo wa ia masalonga o lo ia me fa so tu la fono le yeto no if you file out so nga leo ya ole si ya file inspection o le so nga la ya malaiva le ya
ka ilo lai se ka ku koyo ka ya ya awa pa au pola santala la to fono le ia awa le e na fai na e wa le stulanga tante mai tawina le mai aval fa silang ele o fai mai le fa silang mo tanga o le fai mai le fa mtalanga random lo knowing o ila e fai al fili ngole random le a wa fo ya inga ya wa fo ia terms of reference if a tino hai ele au fai ngal wenga le su enga le wa o le mele te fai tuaili o le wa amatana pi e fai maulanga fo ia le malule tu ina le anga ia tu le maleva le ka fai ka wa fa mais o le nga sa tanga tele fa mai ja po ye nya ufanga ko ngorka va a o no fo mo ma va fo e kusa o le wa ka o le kali ka le ka kali mai ke o kai lo i so si la fiali e o le mali o le menga le ke ai o le fesi sa o ye nya ufanga ko ngai le ka va so le yo anga ko nga fesi fa penga ya ai o tala na tanga tele lo pe fi mali pe ya ai o le tulanga la ba tsa wona tato tuli mata ia a fai o le o random people ia o a fai la ba nga le ku ngal fe fe wa ka fa wa yo malai ba ni ia e ba fe la nga ko identify nga ka nga vo ila ya paule me tsa wona yai ya e fa pe ia a fa pe ta fita fa pe e te malanga o ye malanga ia ya na tu fel passport fel ticket fel itinerary ya na sa ili la pe sa ili ila loi ope tanga tal passe sel tanga tale ya o tele na o tulanga fai fai ku la palang i fai ngale le makwa e parte bakal palang oi e makwa pala le ba al palang i sa lo fai langa kangi ko nga me le o su o langa vale le se mafu angata ewe ia o le sivaenga wata vai atu foi lele o na wa fa nga le mena ye le fa antai fai pa o le tu ila no le tava no fa pel toni o longo winga o ye le ko nga masalo nga o nga ava ku ngi fanga pongi ya ila lo ka ava le nga i sambu sole ma ka ki le menga o ya o ko ri ku sanga fanga ofe a me ye papa inge ye ngi pomu sole a ki fa ko fa akai tu ila lo ka ole sao ngale mu lilo o le fa ku e sao no ole mebi to sili le na ta we tonu so se tu mu tonu so se no fanga ai te tauna ye le mafua anga la nga te tau wala ina amantal fainga le a fai ona ole sa mai tau ina initially potita ilo e pe wa fai tau i se tasi down tala i lunga lo penga te faila e i se sinal want to tono maleva le fa pa i fana a fai la le mafua anga na le wa fai le ha fo le tu la fono le al maleva le o le visiti o le halona o le ale malu pui o tangata lau tele a o le ha fo i sona afianga o tangata lau tele ia nga iantu tono le maleva le a wa ava ape o nana tau matele fai ngole bele lilo o fanga ngali ava ku le maleva le wang kupuse me fa pena ta ilo i sofi nga ya wango fanga fo ile o le me pito sinion tau a fanga fa nga va mai o kwa ya mako so le o le wa afia uma ko manga kanga ile fanga ngale kasi se fanga le ile nga alu fa pa ile lo o te fa longo fa me o le besi na fai ya o lo no wingala e tawana tuli mata ia pe ia le fa fita uli mali o atu ai wa lo no wingala o fa se so ngale leo mali o atu ai o ia me tonu o malai va le fa le o ai sa o oi o wa tatu malai va le eva ai so le e fe wa ia pe le ke fe lo ai kama kikila ko ai ngal mena ia malai va le fa le o el tato malai va le se malai va le ngi me foi ka fa fa pena elo no wingala fa o fa akanga ia o lo te fa to yo ke le va ia wi se pomu fa pa ngi samo nga fonga o fe me ye ale la mo o le vonga le su nga ka ba ele te ila fa mai wa pa awa tawana fono male iti e fa manino ma fa ile me le po le me fa ye awa taula na yese tula fono e te tau fo ona abatu leo la te fa tinor ngal wenga le pe afa yole e mana na oi ise tiute leo ina era to te awa ese ya ole ele tau fa aina ngal wenga
Mali. O ka vai ku rungo isi post mai esa ko skula ki or ka baka esa menele su ai ka ba ioi me la le na le fa ya tuai a le leo o ma na ia leo o tato officer leo ya onga le mai tato AFP Australia i tūlanga kau security ma le tūlanga tau mea ia o afangi bomb squad suenga o mea ia o drugs mea mwhapena waiai Ola so sila fia lilo i el tanto maleva lele. O teleni cameras o ile CCTV cameras o ile maleva lele. Ya wa a fio mai nei maleva lele ye nei. O le tangata masalomia. O la mata mai ele to se fulumon tupu tangata i tono le ofisa. Ma la tau mata i tu wina. Ia winga o tangata foi e la tau te solia le tu la fono. O ni tangata foi e whaingo fio na la tau fe avea ina. A leo ni a penga malosi. Ia ai mai se lava me i o fuala au whaasaina. Ua umana o ai la tau. Ia ile tūlanga le da. Kusala ka ke kua foi lele whakaikainga o ka ikale wo o kuluma voi lele avela ka kusufola. Ia e whamela makama. E mwhianga i mei rei kura. Nganga wha mai awa penga, ka lo whai. O longo wi. Ia ole ave fui oi kongo le poko e whakarango ai oi. Maua i lo oi ina. O lono winga. Ia ua e soli ele tu lafon. Ai o la sau mai tau iei. E leo ni me pue anta ni me mana o miona wha lele iei nā le malai wa lele. E se mai iei le me leo le su e o le ka wale ako. O le makua i ma ngai ia pea lava kako pea ien tato cameras i nā le malai wa lele. Wa mangai ia. Wa mai tauina ia tūranga i cameras fo ia nga install ngai ia tato malo talfata i opia. E o line tanga renga o leo e tiro ele potu o whapitoa ia mena e view ai cameras nga. Ma tu afsa swani renga leo. Te swani i se whala la retu pumai tau ta avale me uma whapena. E te tau whai lal malai vale. E kupu ange whafikau ni nga aku ai lunga viu lo ma cameras ia lena na record ma le footage ia lo na wingala e mana mia la cameras o cameras e mana mia ai le ko inga siaki la le awa e tele le fete na inga se manu fonga mua e mali mo ia talana tele fete na inga pe fai mai ka ko muele mana makula fongo la fa pe yo leo amla va leo fonga sa mo ni intangan winga ai alfete na ingal tato watunu o ia tulanga le ya ama afia tu wai tula fono ai le ia ona malu pui le fai e mana mi se tu tele lo la ye tu tele le malai va le o la e la tu tilo to ai ile songa le mu o lunga la in mena le na sia ki ka ba fai la saula le skula ki le malai va le langa ta va le tu langa fa pena ia fu tanga tai te e o la to fina ngalo tu langa le ia ona mena tuna mana malama ia o me ia va pe ami solo malai va le talo noina lo talo no atu ia uia i nei New Zealand e fio ai leo e ia leo fa bito e tiu te tono le malai va lele e ye le taimi mai leo e ye fo le taimi te vai tu lan so vali men leo le se fana o le winga o la utala o le malu puipuia o to tonu o malaiva lele fa va o malo e lima taita ina ele tu la fono maua mai la kula fongo ngau fa kanga fa le tu la fono ai skula ki po ai lava le finga luenga le malaiva lele ile malaiva lele fa va malo samo wa mana ia te au te lo na la lu to filo ai mele fionga komisina o leo ia toi maua me ile na ele ngantoile ia se usilingi ia le tūlanga pe ia ile awina mai tuol tanto fa se silanga le ia mai na ile tanto pulenga o malaiva le a lilo mai ia el malaiva le tasisem se pulenga e tau ona a fiai awai e ia for the quarantine e le customs e ia mtanga renga o leo o le immigration e tele ia tato e taula ona tala no ma fatas o le tūlanga foi e tiro ia tu ia le mena ia ni o le fete na ia tu la fono la iti ia po finga fa vai a matanga renga fa la tonga i se time e tai peila o le tala le te fai tu o tato leo matanga renga i o leo fea ia leo te tilo a mai ai kalunga kaola mai e pawa leo iso se mea ama fainga umo le tinu o la tau e tilo le saunga le mua sa moa
Ya ai o ia foi tula fono mlai valeli. Ele o atu ale o leo fulu. Ia o la foi e fai. Ona tula nga foi lele. Wa ia foi leo wa ia foi tanga tafa pena. Wa nga ia tu o sa o tun. Ia me o tupu mai ya o le pui nga fo. Le ala yo man sa ngale mu. E aula ona fai lele ni tula fono. Foi lele. La lango fatas. Awane i fete ina ia mafai ona fo ia fa fitau lile lua fai le po le ale tu ai nga fa sinanga tau na au mai le tunu awala tara sa ole fa ya ole fe ke inga sili nga le ke mingi ka kere ko inga man no makua sa su engil ka vale ma ia mafai e lo tu langa le ia ola fo mala malama to tele tata watunu e tu mai ya te ole warrant su elo ta vale o me to tino ye la wa ya tau mari ya o tasile na tūlanga ele kango mai fua ele fa pe security on malai vale ngai sa ke pure fa solo a ko kong marka vale le ai ya foi na wa ya tau e tem fa ye ona e tango le mele e tem fa na pu ele ata lo ta vale e tem fa na pu elo wa ta me uma fa pe na ai ole tūlanga na tau ai ona ya se tula fono mani tala no anga ina ia fa se tonu le awana i fete na ia il tata o tunu Malo va tania lilo to tasiana le afu ile vainga le fiu silingia ia se finanga fu de fa li ole fionga le komisina. Ile mata upulena to e lokaina ia le tementa ia lise Schmidt talwai neilava. Ona ole sa isi na numi le titi antono le silingia ia le fionga le komisina. Ile tulanga fu e pe ile mago le ile mata Moni ona ole tulanga fu le fa no ale baba ai pe o le ai fai ti o tata watunu utuna foi leli fai mai po le alme wa la yo na fai moni anga o lise le tangi le tamai tai pali mia mali ya na fa mala malama mai le fionga ile ali komsina o le mafu anga mtapu le nei o le watu sia tulisi ma abatu me umai le na fa pena ona ta ua e fai mana mak ai le fa ali atu la mau fai tino ai na ta ua tu sile na abatu o le mela wa la yona ona sa ili leo mafaila la tau su enga ne ia fa mautu mai pe fa maunia aisea ile mata upula wa wailuma fa masinonga tatu tele to tala noi o lewa fa talilo ilonga fa masinonga ele ai masitu langa fa pena ile tangi lea o ile mata upula na tupule mali ole tamaita ifo ma ia male wa molia le sunga apali le ai masitu langa fa pena o ta waile suafa e a afia ile suafa o le fionga tamai tai palmia e ta yo le ufate ia leo o toi a mai la le maulia fa pe mai o lea e a afia tamai tai palmia a lo ia ma mauia le fa malauna le lana nga ia lo leo e sa ili la le tulanga le na e fa maoninga pe maua le na sa no ai lo ia awa pa e le fa maonia la tau sa ilinga ai o fa ia la molianga o lisi ona o le ala o sau o le ngia leo ile lato matam fai fa sele le sa ilinga le a leo na fai ile case lava le ona ile ai mase o le o sau ia mai me ai le o fa maonia mai se le ala o fai lo na morianga le abat ai le o se tangi fia me fa pe fa sanga moria lisi ale na mai tawina le lo mai ava mulimuliane ida wo uma maile mele o le na toe au mai e lunga le fina kalo tamai ta iolisi e fa talila se ia o le teimi ole e tau lau ina i lona case o ina lea wa ia filifili e ta ofi ana mau ia faitino fatoa avantu le teimi e tau lau i pe whanga solo le mta upuna o la so sila fia i le tūra ia o lana nai tu awai abatu la le defense e abatu le defense langa evidence ina ia fa avai vai ai le evidence a leo ioi o le fina watu le na le defense side ia le ia ilise i to tonu le famasinonga pea o na tō lau ai le whapela e whapea se mea o whaino lai le famasinonga o lise i le whaupunga le fionga le komsina no langa whai mai al komsina i o la tau sa i linga le teimi lea ina ia whamautu mai pe moni mea na watu tusi le wa watu ave le head of state ave le kako AG ia le la e vale tonu le titi mai lo mal tanto sota inga ai le titi o le lona si ui ya on sai mai pele pa ia mal malo le tanto tu e le ya lo manino
I lau whaafunga anga le ni fo I vaenga o le fia fiwa le uto e fia. E lo to mau tali tulai wha. I nei vaenga ia le na fsilingi a ia le li komisina o le mtanga aluenga o leo leo. Le tofa ia au apa au longo I tino. Ina ia manino mai le matafo yo ila tau ia ma le I tufo ia le matanga aluenga o leo leo. E wha tau le matanga pulea. E wai tele mano no I whiranga lo o leo o lo fia avea I lunga o pea mga lunga lo le ea. I lunga o penga te wha ilang. I le tau wha marinonga o le mata upulawa lea e tasi. Ea, se I toe fio mai pe mo mila vano le fionga ia li luma yawa. I le ni vaenga le awu. Ona toe wha wawantu ila ia leo le tātou sota inga. E pei ona mai mo mwha fonga mai elo tātou. Tunuk o lewa toe lusful lua mirute. Ona tā leo le tula e wha. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se fulu tau sanga o le nei wha moe I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma sau lango lango le wha moe. Tangayane I le www.asppolyfest.co.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale. Ia fia fio soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Toe tuli mai a tātou whaasalunga I le rivaenga o le fiafi o lewa toe lusful tasi mirute o na tālea o le itula e wha fo I le tautua wha o le Radio Samoa tasi 5 Eva tonu a mo. Ja, se I wha o ia lau saundoanga le rivaenga o le fiafi o whaatau le mata upulea I le tomita iali sea lilu. O le tūlanga tonu al nā whonga mua. Tu sao le e whapea mai ia le saundoanga le fionga le komisina. A pe ona whaatala noina ia nafi. Wa na uma le interview o ko sa ko fasili ai ona o te manatu tele le finangalo le tata wa tunu le la fo mai male e la tele o mauti no pole asa o ale tu le ala yo na mo le lisi. Le ala na le on fasili ale o fa manino mai le fionga le komsina. Manatua ya o le na faile case le ma mo lia ia pali. Au noa ma se whamtalanga I tono le mtaupu lea. Ia a fia lea fionga tamai tai pāne mia. I le whalawlawe lea. Ia. Ai ua whaate ia. Ina ua tūsi atu ia le tamai tai o lisi. O lea ia a fia me. Malo ia ia wha mauninga. Lea na ave I loa I le lea malo le malo ma ave le tatou loa I sidi. Ia o le talala awa paa. Lea la le nana o I leo leo e whaatino la lātou suenga. Ina ia mautino mai pe wha maunia tala ina watu le tusi. Ia. A wha maunia. Ia, e ono whai la ia le tūlanga lea I wei tangata e whātūtua iai, peitai, e lei wha maungia. Lea lana mai lo leo, mō lia loa, ona ole ua ole ngia. Ole ngia leo matau mawhai e whasise le suenga leo na whai. O leo tātia e whamasinonga le matau pulea. Le mafuai mo lianga o lise, ai le o se tangia le fionga le tamaitai pānemia na mafuai. O le ala whanana le na tau sila mai o tātou fesilingia le press conference ia fia mi. Alta la fia me na whai atu i e Samoa Observer. Whamatai te le fia whai sau tangi e kili ai lau suafa. Mai tu ua inga ia wate ua tua i e fua FMA fia me ia o le ale me mawai. Mari. Ia, o le tūlanga na mawhawhaula le tūlanga whai lele. Lai sila fia ia. A whai ele a fia i le mea. Ale la fatinga ina fue faile tangi ma fa le ngai fuale lona suafa
Awa o ai lunga fa salanga me umane. Ia o tūlanga tonu ala na le lawa sauno mai le fiunga le komisina na. Ia o te lole mani nonga na mo nisi o fa pe lava ona faini ona le o manino tūlanga lea ai tūlanga o mau e pe ona e ta ua le manatu wana o mata le live o tele o malama fu. O fea o la lango ai le tūlanga foi le pay your conditions. Mari. Pay your conditions. Awa o leo titilo tua, refrain from talking about the case online. Online. Refrain yourself le kanga le molia from talking about the case on the winga. Fata mamau eselo tangata. Mai lo to e tala noa e discuss le mata upu lea o molia ai oe ilunga o penga twailangi. Au lea na faile live alise ma faonga mai la ia le tūlanga foi lele. Olo ia te ia mau faitino. Well, that's olanga ia ngā side. That's her side. Au maila i te tonua na mauna i te tonua whamasinonga i langa Defense Council e awala mai e. Ina ia tamu whai e whaale au ngā ina mau ala mtanga ruenga o leo malala to suenga le na whai. Ole, o tūlanga na i whina ngā parties. E aki u kokongo le whamasinonga le case na. Le malo fa talia la le aso wai. Pe o le masina e nei lilo le mta pule pe. Ia, o le se o tosi aki po a fele aso le masina le nei e tula i. Lelik ma ulwa i metin. Lelik ia ona fokto a fa solo tuile le aso I fina wina le mta pulo no winga e una uma foi al tau sanga ni yo o fanga solo nta puale. Ya awa fa pe tula e mention e fa tulanga. Fa tulanga mai se aso le ole so ina nta upo pe a fa te na molianga. Ai fa tula e sui le pli e pli guilty. Ian fa tulanga le aso e la wele to la wele fa salanga al famsno. Ya ai o te loinga ole na lava e fina mai lise o lai la na lo ia ma mai na ma. Ya ole ai at taul na lise avele ile famsno ngal na e fianga ia mane leo. Ai ole fa malam na mai na lava ia le fionga ile komisina. Ele o se tangi le fionga tamai tai pale mi ma foi mo lia ngaulisi. Ne ai ole la to su engalea ina watusi atu. Ia mata uai o lea la ua lai wana whaila to susu e ngā whamao ni e le sa mo lia loa e leo ona ua tau maua le mewha inga leo whase la ia o le ngia pe whase ina fo ia le susu e ngā leo o lo wai le keisa o lo tati e le whamasonga. Lelik malo wha toi tasi a lilo le anga o le sa nunumi e fo le whafonga anga le tru i le sa anga le komisina e whapea o lea e ngā lulu e whaatasi manisi o leo o le matanga luenga o leo po leo o New Zealand. Ile whatinonga la volu enga lea ile mata bulea e mwheo na whamarino le vaenga lea taulunga le tantu whilo I ngā li. Na lau na office ni ngia le whionga ya le sunga le tofa wa pa awa nafi le whionga le li komsina. Ona o le tulanga na over ai e le whaasea te lea sa ilungo se tasu tatu story. Ile whaasea lea o lo o whapea mai e le pelo. Ele o yaini leo wa sa ili atu New Zealand o yaini leo o lato a waile so ina mta upu leo tutu elua mta upu ese o le maliwa tu au o tele I fasilingi a ile fionga ya ile komisina a o luma o le mawata o le palimene na o fasili ya le komisina po o yaise tangi ala au li fasanga ya tu ila e pamale ala li puli o le ala nana o fasili ya o le a foi la o yaise tang ne ye le video na post o yaise ese tang fa mai ya awa pa au sao na ye le tang a le taimile nei o lo mato tilo ile tulanga foi le o upu o upu so tula fono e onga e no moli ai ma fa maunia e fa ye molianga ya malesino la tulanga fa mai ya o pa ya o taimile yo le mo tanga lo fa ta se la male leo New Zealand. Mana tuai nei. Ya la ile official high commission New Zealand. Ma ngā lulua nei mai New Zealand, ma Australia. O lo ia lava leo I tono le tata watunu. Ia leo New Zealand, ia fem leo Australia leo nei official na. Ia lua, o le fa ma to titilo atu. Ia tangata to lua e peta o fa le ami ya New Zealand. Le ma to titilo I fo nei. O le winga la sa na fia wa pau. Ele yo ma leo New Zealand faisa so enga. A le
lātou tala noa whātasi au mai le lātou sosoani na ua whasiringi ia. I tūlanga ia le tangi la. Ia pe la tūlanga na wa mantua na whao ngā fo ia electronic means. Like o mea ole live mea ua whapena. Ia o tūlanga umalana. E wa ili e leo. Whasiri le echi. Ia ma mai whale sosoani mai tangata e poto whapitoa e tūlanga ia tai peila ona tā ua e whionga le li komsina. Lea na ia toi whamanino vai wale o kele mea komsinga ia. Awawa kele e kalanga la lafo e komsina ila o video le na. Ae na e sauwhanga la uia whasiri. Ola o fia marama. O iai e se kangia la auli o ala mo kwa inga whai. Lea lana o toi whasiri e anafi. O lea lana me wo iai le tangia la auti. Ia e whapea mea o pao. Ala wa le lopo nei le matou fono lea e tala noa mai ele e ti le tūranga le tangi na. Nono winga. Ola ile awala le pipeline o ngā luenga leo. Ia tūranga umaia. Ai le tūranga tāua ia tato manino le e se sengo mea. Ona leo whai tio whai mai e se sen tanga luenga leo. E leo iei wa umana whasiri wa o iei aka ko kanga ka su e maka ukia lea ka mainga ingai ko kungu wani isa umana. Nga whai aku ngei a olo whai mai leo mama ko whasiri. O man ai sa run e talamua le lato story. Na tusi mai ai na tusi mai ele whasiringi an talamua na tusi mai ele o iai se ngā luenga sosoani mai foi lele i mea tau suenga a leo a New Zealand. A lea lau whamanino mai au apa awan nafi. Le ai. O lana mātou iai le mata upu le tangi la auli. A ele o le maliu la o tu. Ele i whaia leo New Zealand se suenga. Ia. Ve ia lo le vata mole tu la nga fa tai le mo ia vai la nga luenga fi tai tu. Ia mi se vole tuli no tanto mata pu ia wa manino le mantole vai. Ia ona le ia le o se sia me tu atu o le tali mai o le tangata o le na avisa o ia le fa fsil. Ia o ia le na le nga fa taulim. Ia le fa nga solonga o mata pu tu tonu o le tatu tu. Ia ai fa le tonu mai lo malaka ko soka inga. Ia antonu le tawalunga le na. O le tātou sota inga ma le fionga ia lilu ma iava i le neifo i vaenga o le fiafi. A wen te anu mama, tuli tau mai le fiafi po le au uli o le astofi a sau nei. Ia o la whapela o le toi whaawa winai le tātou sota inga ma le fionga ia lilu ma iava le sui o le tātou wala leo e pe o le ngalue puna wa i mai tono le tātou taro. Ia a vea ilo leo whaatau wa a fo i e whaima fong tau mo le fionga ia lilu ma iava. Ya moli entua ia lo faanga ile ba ia malo le entunu se ia o ia le auli o le stofi a sauni ia ona tantu to e tampa ia ile i lunga o peau mangalungal o le ea Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. You know that we are actually facing the most challenging time in all of history? Our world population has exploded to over 6 billion. So with far more people on the planet, we're running out of clean air and clean water. Pollution, global warming, and other factors are causing new extreme weather patterns and problems mankind has never faced before. We have more killer tsunamis, hurricanes, earthquakes, droughts, floods, volcano eruptions, and other natural disasters than any generation in history. AIDS, our world's worst health crisis ever, has already killed many millions, and there's still no cure in sight. In Africa, entire towns have only children left living in them because all the fathers and mothers are dead from AIDS. The United Nations reports that we're now facing the worst world hunger and famine in history. Hundreds of millions are starving, with countless thousands dying every day. Plus, deadly diseases like the bird flu can spread around the world in just one day. Add to all this the many wars and conflicts, and our future is quite scary. You see, even though our knowledge of science and technology is growing faster than ever, we're still not able to keep up and solve our own problems. Well, all this bad news can make anyone fearful about the future.
You wonder if there's any place in the world that's absolutely safe and secure. Actually, just one. And that's in the hands of the one who controls the future. In fact, if you just put your life in his hands, you'll be in the safest, most secure place there is. So why risk another day? Why not ask Jesus to forgive you for living your own way and to take control of your life every day, starting today? Then for the rest of your life, with him by your side, you'll never again need to be afraid as he helps you rise to every challenge you face. Just think a minute. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. Olawa joy fitu mala fu midu chon talo le July fire le tulongina le tutua le fo ivainga o le fiafi o le mo le tanto over do talado antu le sunga ya Victor o le Tire World and Auto Limited so ipa o tatu ta vale manguka kire yo ka faule senta talo Victor ma lo ta fa o le ngalu ya so man ya to fa ko mo ma lo sa ma lo fo tua ya tu la sa fo tu ma na vo ta tunga ya ma lo le van sa ma lo fo fa to to e fatalo foi di laua fa fonta poi sa mo tano mo malawa ya misi fono ma na vanga venga ya alo la vanga sa ya o sa o fadi yo ya wa fa la vela ko nga ko ngori sho au ko ngor ka vale a Victor de ya yo ko tikira wa ka li mai para o maga ya lu spray le camera o ngi lor ki mi ke so la ya ma lo fe ma lo sa ya joy au mai ala tanto fa manatu o ape rila le won tanto yele ne ya so lua Victor ya fa tai man mato no se man wa mata ti ta ko te senior cartex man so nei de se lo su senior nei ta ya wa su senior to se te pe utro sai mato i va tasiri wa salari matolu pa ko ti sole sala va ti senda wangi ngalo skeno apple cartex e point to no tato falo do e mo lo wa pa u e utro ta va di mato ngata foi le fonga inga lo ta pe so ta pe utro sa from kesi LPG i va con krama sen service lo so fitu tala ti to mia fa pe se sudo from kesi fo tenga shop pass tala e va kusa from kesi fo ma ia ma to au ne ngalo lo swafa ma se fo tano ma tu fo to no tato se ye ti man malo fo se data fa se dinga se tala utro sa in ma to pamu o le tato fa di sinia o le mato tu si tasili mato sta maki go au ne ngalo lo fu se sa le sa fo le sa nanga sunga se mandi tu ata fo ta tu seta ya le la vale ya lo fu se e alu no ia e ta fa i de seta ya nga le ma mo ti no asa ma le muro ta vale ngora wala fu se sa se se ona mata fo le le bifi di fina mato ta vale go inisi to le inisi mo lunga poli bif o le lowing o le tato snoko tato pu pas sa pi i le tato fa di sinia fa pit fa to amene e o te mina matara vai e dua suta la o loro patana te mina i tato farisinia ngata fo lea o la wolf te fo la wolf e dua suta la te tongia e pok maro appointment pula o da so te suma yai o le tata avari fatau tavari fo tavari twai romo e matou ha pe fatau tata ina tavari fo pe tavari twai e moto da valo gas back mo e matou o moto tavari SUV cars e ngata fo le tavari mo ai matou tele e per caso ta apu fo venja hai las umana te fa manaya au luas fo makra o manto ia mo fina difi ma les no como fa pi i ta ta avale ro fa ta une temin nei a fa pe nei ia sa wa ta vale tuai ke ma atu in tono facebook ta dia ma to tu in a fa pe te sia palai o le sene ya tolo ma singaro penste me palai so ta vale me ia ma to fa ta vale a fa pe wa fiu lo ta milo ya ele mo so ta vale ya si mai fo ma to fa ta vale ya piki so ta vale ma na ma ma to fa ta vale mo to vale chine tutte ma ia ma to ta vale fo pe ta vale toi e mo to vale ke aspect ole me ta telefoni o iva lu fitu fa to lu o iva lu fitu fa to lu o mena ta to fa disenia o ta to fa pau ta si fitu suru pe o ta pa o po twai lo mo temine a ma ta mal sai si de sai su tolu ama e lunga le sai sa lu sulu mo ka ko se ki me ku a ma ta ma sai su lima si pa ile lu sulu ma lu sulu nga lunga mo ta ta la po pa se nga tu ino se ki me wai va ta so se ki me ko ma ya ma to
lua su tala pe mina matal veaso ia pe do matala fo ia tentoni veaso ia sau se ki me tio me ina matua farpau ele to telen ka se ki me ko fa un tato special temele ile se ki me le lua su inisi mo tato vale le renta hilux Mr. Fishy le nesta PTC ele to telen ka se mo to ole langule o lo avela po temele ole languli malang si diva ole paunga tato se ki me grupo umo lalo na tau no tau masani e fai la ma tatu na ita ko tau pa pete wa so mai e tata no fo to no ta ofisa o se so ani mo e mo tatu pa maktans to tasi nga to vima ava pena so ko willi e pe so ko wi le usa mbo afia so fa mo lunga pa e fai ma to to dina ai lunga la vale o le neve aso ale pole costa vic on license kalai 370 sport ma fitu to sanga lia to iwa su la pimia matalvaso uma te uma foi tu rei pa wa se tu na ko sai suiva pa fo lava sa lava o e ke ma foi ko su se ki me ki tu e sen for ma to fer na tu la ngamo oi sa di ma to le supe after pay le vai win scope e fixa lo ta vali e su foi pa o sa ro ta vali ile ma to fa pa o ngata fo le o ta to fa disi ye me te fo ni o ta to ofisa o iva fitasi to o iva fitasi to o nena ta to fa pa ia whaptaira wa seu manu mo le mātou no. Mori tele la singa on toyo le rei fiafi le sunga ya Victor wa vela wa ia mafunga tamu le moni o le tautumala unanga a le Tire World and Auto Limited I da I o tara i o na la la e lua. Tasilima I watolu amo Radio Samoa. Wa tawulunga joina mala tautumo e Samoa le reia solua o le hasinga ngana wa le tautamali I le tātou mafutanga matua atu ia toe malo titi whaitama taita ia toe le tualo tau soifua maso mātou ne yola I le aso fōua tai au tātou toe whiloa I fo I le mafutapa I lunga o pēa munga o le ea le fionga ia le antaua sa vea po le fionga ia pesta o le wasau di mai le polo ka lamena o le nganga I fo whaiva mai a tātou telefou I le ngana Peritania ma tala I talonga a tala whai le whiwhinei le tau ona whonga mua po se manu a lo vantu le wala wako e mamoli a kua ufuana au e maru ia tele ni e viafi wha soi fuai